Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda osonia sasi wura twedi ampon yawase. Amen. Wo bamboni aresupa wo de adom yema enenso ato yasomdwe mu. Adofo musumfa apostle OKOH enenso minimu adi ahie mu. Yeba beche oba de twedi ampon nasem. Mediam si abri biara no enso bibia wote won ase se ade achi wa wadi afe. Onyankopon de daba akwa ka won fie ho. Ya ye sori ye no otwedi ampon aye adom. Ye nyina ye kwada na etimi sori yo. Ene nenso obi so akwa wantimi anyeden wantimi ama. Edine so onyankopon aye wadom na wotinkwam na sabre wotechirema ede wabodwim na mojedu ni peduma frosania. Hallelujah she obo ade ni monyam se papa meda wase se wakan ya kati asefo. No koso asre so onyankopon hu mobo. Na woni wani e wo mvunzu mu. Mesre obebre asam no eba wiawaso na ti asam no a otwedi ampo nyankopon de nam so eba no ade nyina so tumfo Israel nyankopon yeda wase meda waso pempen so ade bedro amen mi jai wase mi shewunsa amen mi so do emu agya me ho ama se kasafa me so kira wo mai wiase fa na nyina ya kradutie wasam nti mi so bia se paproma wo ma na mentimi mfa mu nyankwa kasafa me so ye oje asam to fa ma wase so aba ebi so ha ebi so diosia de aso kwade so aduasa ma wasam ne so aba enwura ni paduam na de best gia nkwa no ye ntan ni yentimi tutu na monfa wasam so na kase musuo nka wiase a okra bi eseti mo na yiraba meda wase dom so watie ma sampa no so aba enfa oje anya ya ne sa emra wo ma wadumti amen ya do ba de na zre ni miziase wo mobro hu ni ado ya waye woni papa oba de ye ya wanim tanze Yesu Kristo no yentam ginafo ono enyina yeso kopanyini sabre oni awutie me ene asempa oba de nyankopon na apostle OKOH so me ne ba no wi awon so netie medical culture abri biara me ba me ma topic wo de ne so obeso masena be pushi amen amen efie ye wonti me kasitine mu nsam kakra me wi ameda ne nsam nani amen ye do ba de na se amen ye we nyina no etese wo ni se wo be firi asasi so no akokobu akonta etitie quotation me ne ba no me de be wi na fe me topic na ba the topic no say anger beware of anger so won ye e wa bufu beware of anger so won ye e wa bufu no be bisa se na apostle OKOH dem bufu na he de bufu na he bribi bufu na he bribi ya ni enwo ekanya misum syllabus no hallelujah amen so we ye upa bufu ajai enu nko betimi di wakose yem wodi anu no mesro bebre asen san crofon no mi obi pechi obi pe we kasa preko obi pa lomo obi pa donko adi azie obi so ne di ania peteshi se de ne waduru nyina na di ania pio adi azie edi mesro bebre upa bufu a wodi adu begojam no ne do kono wodi nya sharp oba die mi akomam so wo ye bebre so wo ye upa bufu a be careful anya se do bekose yem uko wa branch ni bofu a obi timi ni butimi fu obeka so wa hwe na bodwe wa muna na fe oba die bi akomam o man dia se bra e di ya di quotations neba me patro fa pen and paper natural so we ya ba wana pa bufu a be careful giants na be wawu e ka syllabus no wa nya be feli di jo wi nya self control awo bufu fam oba di nyankopom la life yanko Psalm 4 verse 4 Psalm 37 we are not Psalm 37 verse number 8 ko Psalm 4 verse number 4 Psalm 4 verse 4 yete rade yasem yanko di oba di nyankopom ka no mubufu a o se hweti ayo sister brother tia minister tie to de bia bufu de bi bakasa o John ye paticha John ye headmaster John ye also for John ye nyina obia epabufo ba eso nya self control eti bible the rules and regulations brown abo how obefa so be control eti bible say men can just beware of anger
so ye wabufu ekita implications and will have bro yakọ the Bible ka Psalm 4 verse 4 wasi mubufu a wasi so bufu a monnya bone enu anya dan make so Nyankopon oji abufu ya dan but you wo ye no wabufu no anya dan wabufu no anya dan obi butimi funu okokum nipa wabufu bu pese odi awu obi timi bufu aso ma mbotro odi ye dan wama mbotro no oje to bo no ntrim ya shiti pow na krake no the phobia one wabufu fani and you problem Bible say mubufu a sabufu ba monnya bone and wanya bone mon kasa makuma wo modabre and wan kasa we bufu ni ba be careful jo we nya self control me so bebre say de wudi dia wo to gudi no sa na wabufu so ba nya potre wabufu no anya sa ba ya bone yes Mr. Before be to be go jail. Wow. Odu one ni so tey no. No who as a footballer, before you say obi o footballer what ball na we play back no hen. I don't say ball we me to me ball. Na me chest ya. Ka me share. San obi e ko die bufusam na say konya problem abufo ni mu a. Efo ya me so tina for to di. Me say abawo bi die bufo park na ni amakọ. Ama no akwatra kula. Ona mo kira kira no. Yes abore me. Dia before pato nyama fi wuku wako self control we nyanti abu komi mama ukwa na woto wono me komi kwani abranti me dia before nya self control ayama ba wa kama wako eno ne eso di chopa na mantam na mancha oba dem misi bra jaga bufu fa yes obi bufu fa dia permanent adwuma mu okuku ha ododo Bible say mubufu a monnya bone mon kasa makuma mu obi wa bufu ni ba no kasa no pani wam abufu fa mu bone Bible say no na very dangerous yes obi tuma ya obi bufu but when wanya bone wam yes obi bufu odi awu obi bufu otwese kan yes obi abufu otimi twese kan yes obi abufu ohwi ase digu ni paso dukrem obi abufu otetaja babo obi eti bisa se Bible say me bisa o se wabufu mu kan wanya dan menya bone eti patcho na no bufu na nya wadi bone wom eni be careful yes so we no wu amfa fi ase bone fa che wow asori na wo kono wonni nchachire asori ye school yes ya kwa theory ya ba fe be practical mo go asori a mo koto oil nkuto shame poano consulting room be emergency nkwasi ade wana mo ye ya kana mbuafu so for jump preaching ma one quotation pe we preaching just 5 minutes no dey about 3 hours atone niema mo di nyago po fi ada marketplace na mo hanya memma obi be kwatso baba obi se quotation wa nya bi as not so gallon and na Christ we be tie mi on and our gallon dodo all you 12 dodo eche woni bible me ni nyago pa me se ko do basic fam obeka say show me your Bible yes na basic go heavy when na be won we eche gallons no be share so bi be pon na check be me so gallons nso mo ni Bible gallon we be commission house be kwaso the prayer camp gallon aye wo say ma what temperature yes because only ebu petrol only nchachire abawa okoko dendenden abufutan tan ya wo sunti mo trafie be mani atum efie wura bi nya botre da bi tenant bi so nya botre da bia sister woni na wo so Bible see mubufu a menya bone mon kasa makuma mu abawa ubuafu uni oku anya kasakasa na ni buafu no wo cha kitchen kasa wona kuma mu no kasa ona kuma ti ntokwana to atwa no no o cha kitchen o tutwa jene no wasi asama akwa na yesi ka be ka me naka ma yedi mu asama akwa kitase kan no tutwa akosu ade a metwa so na oda so kan ho watwa de aso watwa so asem so metwa so mu asama akwa jimisam me na me pen ma ba se fi boni atisemu awa tete wo twetwense mu pa wo twinse mu me twinse mu wo twinse mu me twinse mu wo twinse mu akwan wai ma kwame ma besi ko
sound. Me who say na me campo. Pana akukọ na fu akukọ ase ni wura. Ebufu nti ukun na ade na akukọ aya no. Sinzago onyi na muku na abere. Sakukọ we. Onyi na muku na obere. Asemu. Uti pam de ebufu pam akukọ se akukọ ase ni wura. Yesi ni kun na koto akukọ ne ye den. Ebai. Ni kun na ye ngokọ. Mo kaso mo ko. Ba bu se mo kasa wurofofo. Oh, that brand. Nsem bi obufo ba be kan fa won you. Nemo munye ko. Na ko pose ban sa. So woni so atwa so ayeko. Woni so atwa so ayeko. Yes. E mun kasa ni kasa twie ni nyeme bi tan. Awani mi akomam. Amen. Yan ka ba bo nyanya de bi wa Ephesians chapter 4 verses number 26 to 31. We are not can Psalm 37 verses number 8. Ephesians chapter 6 verse number 26. Ephesians chapter 4 verse 26. Beware of anger. Yes. So we are before. Yes. And the violence back. Yes. Unimwa. And get to trust somebody or how back. Before. We have abunum. What mubufu? Mubufu. Na mo yebone. Bible say before there. Before ba brad you many anjom. Ade way. And ubufu what your action be. But when why dey? When you money. Woman ba hawo. Yes. What teaches me. You could and yes, it was for to be a mediator and Yaudi ba and was it wrong ye na Yaudi ntimi overcome and one could dip boni mumo yen ko to mabufu afesu abufu ni ba wi anya dan e ko to bufu and beware of anger. Yes. Bible say ubufu a e mo wi ko to mabufu e mo wi akoto siti den na mu no try so be come so asem na be yasem na frum ya dia kobasa heavy mejo heavy bed din papa etin you go papa ncheche ti wa gadi fuatrofo no say church member be here than here see e be dan sa no be tie free sa to bia no wo koto so dem won na wo tonku wa jimi won mama mani muni left and right no mo dia to ma check member see I want left and right na go tell them go afu he me use to turn bros one ton he no ji pieto he no ji underwear one GB he no use to turn tingalo one ton he no turn not yam obi one ton bi he no use to ye boja kwanchire boja kwanchire uko kan na go afu na akotam wey even say so bolo say yesu moja ya ma wo bodam na to for ton pure water mo bi ti dem won esoti nchese no hu no dan ne ho no o pedi odi baba ne kra ho ban so odi be hu nyame akwamu na ante no so for message ni mano won fa feed ni mano e ma ne nko tracing to na ma wom na wo business won fa so wo penti church member be nyira na branta bro mo yilla bu futantanti na mai wadi dio ku matam Bible say men kasa men show Ephesians 4 verse 26 Ephesians 4:26 Ose men kasa yin Ose mumbufu Bible say bufuo ni baba o na enso mamu nya bone kan wani bone wa bufuo nu mumo wi akoto ba bufuo sister tiaye wa bufuo nti wa wadi egu yes wa bufuo nti wa wadi egu yes Bible na so kan wadi ni o yes nyame so akwantuo hwo hu ye yes bufonti oni wasenka asaw bufonti oni waseba problem wo asaw obi a wo ye oba wo na wo ba be dware wo ba abe create confusion okokonya aware nsunya wa wale dabi abe create confusion ko yango pomi akumam amen omanti asemla amen obani senkan amen obani sentaw amen Bible say beware of anger mumo wi akoto mabufu so omadan mo wi akoto mabufu so koto mabufu so na mama bronsam kwa anya sa bonsa be wuram mave be wiechie no omansam no mutre no kreti no fabricati na de nim yehiham sa be wi na ya sam kakra Bible na tosa chiro no so wi ya papa and you can say Psalm 37 verses number 8 verse number 8 koso o say mabufu tunka me nam sure Debbie me a pretty press Debbie oso ya branch ababawa papa utia mi amame oso madan abufu tunka na abufu tunya dan encha upabufu dodo upabufu too much oso mo abufu tunya dan encha mo abufu tunya dan encha e ba sam ne ba na abufu ne ba aye twa so ntam na jai bone ye ne jai nyesa be di bone wom ehawo ehawo
sa ebe wi obone me no sure ba bo dabi abufu na wa ye be wi obone o yes ebe wi obone o yes abufu na wa ye be wi obone o ukulem abufu to bi ja ba hwe ono ni betrim kakra kapa ba poliwa ya bob abufu to bi mu ma so pam ya kopam upata na mpata dabi and this new people for abufu ba ampasa bodi members yankoa party be metamu do mu yankoa na panyifo na wu akoshe baabi na young boys young girls na ye brim ya ho adenya party panyi ba ko bu abufu abom ntam di korana di tokona dai afa ye brim ya ho no mo so ada no bi mama pai abufu to obi edi abo na ni ba kwa dai abo hello amani oni ba abufu ti obi na no nyi akwa ya bu otuto se party ni so ma mo se ani dai ya mo se ani dai ama amade fani san kan amen babu se bufu ba won yo ma bufu tuncha man tuncha tam na jai bone ye na jai nye sa be di bone wa bufu onum wo ya bai wa wa bufu fa ho anyesa ebe wi obone abufu tan 1 2 maka na 1 2 sia mi so bi tie mi na sabre o tie mi ni kun oni na nya problem yes be ma ni kokwa chanche na hwe ubufu ama nhiri o dabi cause we ni be trigger nukulim be dim kwasi asem obi apabufu na san hiri opabufu na san boro dia ne besiu ubenya self control and san be control tu be di bone automatic yes ube di bone pe yes everybody fan san come amen omi wa dwunim omo ne so ntew me si be wow anger how we ye wa bufu so we ye papa ye ma ba bo ne kasa pacho ke quotation me ye dey bi wa can Proverbs 15 verses number 18 Proverbs chapter 15 verses number 18 verse number 18 kwaso ye tera dia sa ose me nkase osi obufufafo ose dai obufufafo ohenya intokom obufafo henya dai intokom ohenya ntokom obufafo henya ntokom yes obufafo ohenya ntokom e ka obufafo a ni dwuma odi an se ohenya ntokom yes ai kwaso no obudu charifo de opata akayo obufarfo oyere ohanya ntokom yes tokwan to atwa no oti ono tiri ko base me kwa abanya abeto aso ne kokono no me kwa aba abeto aso miwie ono tiri ka chose ntokwan no oyede owie okwa aba abeto aso abade mfani senka amen abufuo nti obi ko jail yes abufuo nti adedie tu obi amfa ama no ndukurem no otincha no adane ono aya ne ho asafo ache okuru no kwa di opadi no ne nsanka so apeto aya ne ho asafo ache ameka se mi nchiro re oni awutie mi onyankopɔ bo nipa bia wo adeko opeso de ma yes eti nyankopɔ bo jata so obeye ujata bro ho ase nyankopɔ nya ujata wa ma ho kwa nyankopɔ jata ye no ode beye ono amamu a o change ede wo ye ejiramu a yes to ama ho wa enti wo ka wo ye jata pa wo bu fufa nti aso ada ne ejiramu a ye do be jiramu na still ada so bu fufa ni mu a o da ne akura ma me ka kire yes me so da ne den akura na ejiramu a che ware to be your this year pa abufuo nti wa free jatam aba ejiramu ejamamu so antinya mentani ejiramu free ejiramu ayem so ada ne akura o ba ya sonson yes ma me ka kire yes o ba da na sonson family no so say won place adi nyango baba yo na ba bufuo di wani mu di a aba wo tie mi wonya ware papa wonya ware pa yes na ka wo ye jata yes wonya jata e na bow wa da ne ejiramu a wa da ne ejiramu a wa da ne ejiramu a wo be free ejiramu ayem no wo ko nya ejiramu so wa ma ejiramu so anya dai anso mo obo wa free ejiramu ayem se wa da ne akura adani akura ejiramu apa wa cheware ama ejiramu apa wa cheware utie mi atie ni papa asome tani asime mu do obadie ma wonti asie wom obadie ma wonti asie wom mesi nyago bo jata ba fo bufuo nti wanya be free jata yam ababa ya jiramoa wan pre na still sa hoso jira level no na wonyi ntu be free jiramoa yam obadie nya kura
feel cry, you are better than so. I read in your command. Bible says, also, Obufafu, Ohenyan to come. Now, I would tell you for no, you would tell you for the Opata Akayo, Omakayo. Amen. Amen. Opata Akayo. About the Amen. Amen. And before the I could do Ubuafu, Edina, Chasu. Yes. And Nymphas will be at the mouth. With Mamma Catcher. About the Amantias, yes. You never boom. Yeah, baby, Miss One can answer back. I'm catcher. Who did the Bible? But because I'm at your province, why young can province, chapter 14:29. Also, can province chapter 14:17. Chapter 14, verse 29. What's it, dear neighbor for Yan? Will be a book for Yan. I want to see a pea. I want to see a pea. Just a before or tunable, which is any word for you, but no tunable air pepper and same. Tunable. I want to see a pea. You know, Matthias here. Matthias, what is any word for Matthias? What do you interest? Come on. Now, who can take it? Now, who can take it? Munami, or mention wait. It just silence and wait, breaking one time. Wait. You for age. And it's almost for no normal phone. Oh, yes. Mostly for 8. Who Katri? Or meant to be some son. And Jimmy Samuel 14 tower, no timidity. Away, what time of 1 or 2? Maybe I'll be Bianwa before you get on my worker. Maybe a 1.5 there be weapon fighter. You're being your ball. Yes. One way to be catching us on a weapon fighter. Maybe a weapon fighter. What's your mind? You not know the back. TV, no time. No two. That ain't so. No, weapon fighter. Weapon fighters too. No, to TV, no, I saw. You have to do so. Now the man to 2 remote. No goofy on him. Have I didn't Best send your mouth within a certain man. It's what it's wrong. No more papa with TV. Access from your mouth. That may be put me for my season. Here is one called fridge. Fridge on not toy. Was is the fridge? Ha! Fridge no season not but that's one guy there. When I for about that rest one. Can you wait? Debbie. Fridge can was is hey. Oh, see fridge will be out. Me rabwa. What's it day? Oh boy. Where your back of fridge in Meko? Hey, Maska. Conway. Da. How do a good fridge in no? Emma. Come Mrs. Ephraim. Oh, that day. Monsieur is war. Oh, Mira. Sister in your free one. Mira. Just one papa. It will move for Banamo Casaya. Mabu for Banamo Casaya. What's it day? Oh, the Bianco of your hat. Bedroom fridge. Your piano fridge in Mushua. Papa dinner with who can you? Or make Jimmy Samson. Men, I'm sure Jimmy Debbie. Me a printing press. Debbie. Answer Jimmy, not daddy. Hang on, TV. No. Ready me up, mum. Amen. Who Katri, never for back as I come ahead and see the song. Jimmy Samon, and Bad said Jimmy Samon. Or Banuswa, the cook of Babesia, or Babesia. Hey, Babesia, eh? When I think we can't to the kind. Ha! Did you know who first rap? What about the guy? Who Katri Babesia? Make Jimmy Samson. To make Jimmy Samson and talk to me, Bama, some previous. No one to me, pa. Ah. No, mine. No, company who don't pine. No, for one pay. Ready me up, mum. Amen. Who Katri? Make Jimmy Samson. Pansana Jimmy Samai day. Timmy Kwama, Hopa man, and Pumper House out there. Abu 410. Beware of anger. Strong ye. How you very good, but we're buffooned. I say, Obufoon yet. How there be? Why never from with your wall? Yes. On Sabbath power for one day. On Sabbath power. On Sabbath power. Yes, control.
awa bufuo no yes ene onyankopon ka kire no onim se bufuo otoso bufuo ahwe wa anya boni wom but e bi di boni wa bufuom obi timi fa bufuom boni timi nya adwem boni etimi poison obi obi bufuom ne kasa wa ka ye ntinu ama ne wa nya sam na se wonya ne sai China behu sana watch nipa ni behu ani nipa no so kwa ya okwotihwe ba bi no wi ani China behu nti ubehu nti ama ye dia shaw so na okum nipa no wo bia yo na aye den wo bufuo hwa kasa ye verse 14 no for be kanye kwa verse 17 no 17 was na de ni buncharifuo odi ajimisam kikadai kikansamwa amfapam kikansamwa nyina wia ya sama basio bekomni nipa na woni ne kotokwa no aka bosu me ni wo bewu akobie wono akaka se twa na be dai twa na behu eni wo no ama wakowu na wotwene mu ami ya yasawo no kwani nyame anim enye wa na kunu na so anu asam wa mo yuka nyame ma woni otwedi ampoyowa wa ma ya woni se abufu ba ya wie ka say yes wari mi akumam amen Hamanti asemra. Amen. Ofani sankawo. Amen. Hey, shohuye. Policeman who pay before 2 months. Wanya on sabe power 2 na kiro bosano. Kakra na woja. Obadi amanti asemra. Amen. Omo ni suntew. Amen. Ewra. Nye bia na yewu. Opentokwa 2 months. Mantema wati opentokwa 2 months. Obufuo nye abufuo timba boka kwala ketekete wa na achim na wo tibi tam se ma na de abodi tim aden body bay aden abufuo nti wa wo ba na de silver afin tim ba bi obabu abufuo ba o man se bankuta ne beja no de cham na nisu wo wa wo bamponi obi wa wo bamponi ba bu se abufuo ba ya hwie wo yo yes abufuo no mu ye hwie wo yo Wadi mi akumam. Amen. Omanti asemna. Amen. Kababu ni ready bu Proverbs chapter 17. Ecclesiastes 7 verse 9 yanko. Now we are not verse Proverbs 15 18. 15 for 7 Kwaso verse 9 Osimi nka say was ema honhom empreo me na me twa Bible dabi was abufo ne ba utu se honhom ya be show mu ma ne empreo hwe na ampiepia ewa buhuro ho na nkwasiafo kukum ena bufuo ti the banza wanya unya self control yes bedi body stadium disaster then see o okay as afinu bufuo keke na bai eye go definitely see eye bufuo keke no ato we to nipa wan something no my day no more bufuo nti taxi drivers trotro drivers no boss we asempa no boss we are wow oh yeah hey boss onu did you be atam wonya no within a short time no the same mistake no okoye bi hey a driver for no you see afa grass ni yes we are nam we are crossing on fenaba krom musi adami one board down no mkwasi adi abati kwasi a driver for abufuta entirety oditi station go to aboso kai abufuta entirety obiti wana abufuo ni koko se siana ne buafu se siana ne buafu gidi awo so na de ne go hoso na de ne go mo pe bi dia bo bia ugroho obetu jeliva bo trim se sia jeliva bo trim se sia ma hu empreo ewa buhuro na nkwasiafo kukum ena bufuo tie bufuo bebre anyankopɔ so yɛ pasia and then enkese etihaniye na obo onuma na brabo tim ekoyi ndama no de bufuo obi ade ko masa abeto atonto freko sabe ne niam ekoso nyankopɔ so guide o ebeto brebi ne fei eniam sika na hu first bo hu ni sa bio obufuo nti o hu sa sika ne bio tie babo wakase aden na akane na ne yesi won kasa ba assess on say
first ne pa na niam akoso pa hwehwere yo enye nyansa so o se nyansa so ena obusa we yase we check usunu buy first okay na de ton niam okay adwuma na wo mu udi abufu ba adwuma na wamu na koso aso obi adi wawu koso onsre abufu tan wanyo so beka se akane na ye chenne bibia ba life nyakopo ani nyaho astati sounds anu adwuma hwe okuku yi hwe okuku ya baiwa papa hwe okuku yi aware fo mienu yesramo munyina mo mpetu nya captain so ate mesramo ubia mantas ya mra montim wase nyakopo mla life no medi hin we no hwie hu o man ontimi an o man ntimi hwe hu so yie na bufu anye di an koso ya ma yam so for be me picture against it ni buafu obomo bi achese me we aboa papa na me ka kira wo me fa ncha wo kura David wutie mi ya nka beti asam na se abufu kan guba abufu tantanti ready me up mam amen na asas mo bi opabu fo so ansam me so Jango po shira yen amen o man ti ase amen kindness quotation ya Proverbs chapter 15 verse 18 obufufafo James chapter 1 verse 19 to 20 yes James 1 kwaso o se dey wasi obufufafo ohenya ntokwam na abojucherifo opata kayo dia ibuafu ayaka o de kwa sorry atumaterisi nanantre hebia nanam buafu wantini anya chedi atumaterisi nanantre ankumpun koto anu hai hintu 993 odu achire papa umfari ade nsuro nyame ya to na otubi obi a opabu fo se na ade dwan kwa na kwa master beja la but 1 2 monyi nyame dina ye mon fane senyo mano 3 me umomro timoda osibieno kwada 9 ne umomro timoda osibieno kwada ofi fie ba akontoko akontoko no to matadis mina no but iwada osibiano kwada if you for send money nyame baji watu sabato nyuma obesiwa ni so ande o yes obesiwa ni so ande na mkachira o kebabu na mko yes James chapter 1 verse 19 cause what Ephesians we are Proverbs 29:11 ahosohwe o se ahosohwe minimi adofo minu ana muti apostle OKOH de munimi ye mi asemi obi wonim obi won so wonim me ne panyanye ntam na nanya go pose ni panyanye ntam no muntie mi apostle OKOH munyenya enkasa obi ase abufuo ba mum yenya mfa nkasa yes munyenya entabufuo nya sa benya trouble wo mo yo ho ye ko efisa den onipa bufuo enyo nyankopon tire ni mu ade nyankopon tire ni mu ade so bofu akoja ko am so akotonyo ate bufu nkokwa practice dabi na nkokwa practice kra dabi na nkokwa practice yes na nkokwa rehearsal bia baba bonum wose dey efisa onipa bufuo enyo nyankopon tire ni mu ade pi nyankopon tire ni mu ade dabi kababunum eti munye efi eti babu se eyefi ade oke efi ode abufo ka obi titwoflo wow you flow boni mrusuo nyina osidan munye efi munyi sa fi no ene boni mrusuo nyina munye nyina ntonchine nsem ye bewu ye wa se bi be si wiase oh tam promise na mem ko Proverbs chapter 29 verse 11 wasi okwasia binam cho babo no usu wi aka Proverbs 19 verse 11 who kind 29:11 yes usu kind 19:11 yes ko okwasia yi ni huhum nyina di akwa bi nsi a ono atibika binam pabufuo nikukunyo o be kese ye Janko onim se ni party you obi won mo a already maybe mo a before bo nsa ni buafu no obe chance wo yes eche
ma to bi o wura adwuma mu ne ya obehu o ma se ne ya o ba adwuma mu se si a no Bible se ni ba ko ne dan Kababunum what's your kwase anyi hu nyina di se si akwa adwuma ma mo bi enso upabufuo se si akwa adwuma mu wa mo bi enso upabufuo na so nyansafo de ojuju no ma no ka upabufuo de na so no ojuju no ma no ka chi ojuju ma ne ye dan mbacho ti ayo yes o worry just 3 months okay o worry 1 month nko fie na to charity book 1 month no month no to charity no de boni kun hey ba isa ba bo se men kan jo se why say the way be dia yes also your bad kwasia hu nyina di se si ya ko fie 1 week ya na obi e so pabufu ye ura ma fari ama bra ma fari ama na nsi ya okwo mu ma ba bi se ba bo ki o si na ton ade o ko se si ye obi e so pabufu ye hwema bonu mo what's in naso nyansafo juju no ma no ka chi odu area bia ojuju enye se ade no ya hye bufuo na so no yeah o de fari abata wonti wa kan hye Emanikechi. Yes. Ebe chance na obi emu say bra we sister we opebufu. No see ojimi fo do yiri ntam. Oyiri ntam sister brother be careful. Bible kasa chira. Yes. Unkwaje won asam na me beti no say program we fa NKWAGYESEM. Nti say preaching be fa wachi ma bu mfume. Debi. Mate. Debi. Ma bu mfume. Udi for ma bu mfume wa so chocho koteji. Banya biaka. And then you will try. Never found you on the way. What is that day me ba so? Everybody yakuma. Yakobabunum. Yes. Verse 19. Proverbs 19 verse 11. Verse 11. Kwaso. Oni pani mu de. Kwaso. Oni pani mu de. Usu ya no ka Proverbs 16 verse 32. Kwaso oni pani mu de. Atwintwan na bufu ase. Atwintwan dan. Na bufu ase. Obi wa sabi ni school alakọ no. Eno so timi di bo dan. Ni degree owo. Na dwam impanyinie. Titi ayo. Ti aye. O ya IGP. Etim betime control say timi control abufu. Oh yes. Obey minister. Ye fela be amayo ko iko. No. Okokonye. David. Mpanyindie no o se nimdie bia obewura mpanyindie no no. Twɛn na bufu ase. So timi nya control kakra. Chef ohene dunya be ye ohene pe. Yeah. Na pe bufu a. Yeah. Ahimie ni nti. Ese me nya sa ba ko rofro. Oh yes. Na na ti aye pa. Nya sa ba hu no ye dwane ntumago. Wasi bro. Usu abeti kete. Adi die na ato gake. Akuye ko jobe ko na. Nana. It is a udu pepe so bia. Mesra na pebufu a. Nya self control. Mesra wa. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, Obi Bejo. Mesra. Hallelujah. Amen. Oni pani mu de. Bank manager. Mesra. Just say ni baby level na bedu no. Twɛn na bufu ase. Ase utimi twintwa abufu ase. Yes. Anye sa pa. Enfo so twaye na ni mo nyam. Anye sa oba fom se sia mo wani mo nyam na yedai asai. Oba fom wani mo nyam na yedai asai. Minister. Woni so pebufu a. President France o ma ministerial position. Kasi se na na president me ko konya ntimi. Yes. Yes, I be go wani mo ase. Papa. Mate. When you one day must Minister I already better can no this mo baby man hey any mo nyam no ba many mo nyam no encontrol bufu no for the 20 mo nyam no abe director for the 12 bufu and mo nyam no anya sa e de nuguase be dey ebebro me dey me teach you yeah me teach you my papa fa papa memfa Proverbs chapter 20 verse 3. verse 3 Aye obarima enumonyam se. Bible say aye barima bia so enumonyam so se Obetwene ho afiri oham. me na me tro Debi. nti me ma nyankopɔ de odi ama yeni e ma ye girigirigi e ma pe obanu ya bia no ya nti papa to obo o se aye barima so enumonyam
So bet you one floor. But you went from to a pekasa, we hear penny dear before bar. Papa, woman in your body control him. When I head, you fear. Papa, yeah, Kako sing no, your head into or say you want him young say. Bet you one floor. But you have not with a banner to what I do. Weppy. Nessa, yes, we are Baba Goon. Let Jimmy for the not what Jimmy for the Pentoqua with the board, Papa. If I was only see a memory. That man for Pentoqua to me season in Quine. Say for 4 months. I think be my own good for 4 weeks. Oh, mirror, see a small quack. I never got to country. I'm not a bit what I'm trying. Once I flew up on Mr. Copper, I never do before the minute problem. I said, Pong party. I said, my bear, I said, my bear found ground. Now, to not give when you say the process, then I'm no. Ah, Mira, Java 7% power won't be. Minamia, Catan wine. When I talk Cantiano. What about them? For 4 years today, the Copper come for and make sure I'm coming before the back from one. You better be due no new cry. Says my papa. Bema was in Eh, it's the same. Ah, but in Quanaquay. Ninguasia Power. Nguasia Power. Why we need pepper the liquid? I am better when young Babs, I am better than when young so a tin who floor so much in who how many banjo yes, no Jimmy for the one so what Chimu, one and when you're penny when Yamano, yes, selling when Yamano, but what Jimmy for the year, or Pentoqua, or Bacusia. But compounds, come up like they was. If you run then I laugh to say. I be with your tech. Eh? I started to say, I day. Madden, you're transparent. Eh? I buy the cat about no so no so the cat. Or teacher. I'm not pass on you go croco piece of FM. No, the cat friend would be about him. Eh? Or blah, who are men working to a and get transparent. Like being more transparent. Me sorry no anu TV no. Debbie. Share no TV. TV the nyakopon fa won chawo. Watch it. Ti asam no. Yes. Abunfu. Proverbs 16. Proverbs 16. Verse number 32. Ko. The enibu cherryfo. We are not Colossians chapter 3. Yes. Verse 8 to 10. Okay. Bible said the boy den. A cherryfo no. The enibu cherryfo no. O yesini domberima. O ye chen den domberima. Na de odini honhom so no. Bi otimi control ho no. O si de okufa kro. Yes. Yes. Do tuno bono otimi kufa kuro. Yes. Yes. Cause abotre no onye nti no. Amani pe bebre di be chene ho. Yes. Ready me akuma. Amen. O man ti asem la. O fa ni senka. Amen. O man si tell. Amen. How ye? Yes. Pabu for do. Na ko ba besia. Dem ma bi ni ya ka. Abu fu tan o ma kontakwa. Lord day mo ko tra kakra yi a. O ma ko. Eti e bi e tu mi ye se be kwadwuma yi. Yeso am na dwuma 5 o'clock. No mo ti fio no mo de brofo no mo di omo ho awu fio. Okay, eni e. Wan kasa we hu. Na ba ma kwadwuma. Ni yeso on 5 o'clock. Oba no de pen, oba pen, no de pen. Pen we. Fa me pen no. Fa me pen. Pen me to fam. Na o de nkrata abeto no ayre. Wa try to table so. Asa won try ni o. I try to table so. Please. Wake me up at 5 a.m. Wow. Wake me up. At 5 a.m. At 5 a.m. Papa, no, I try to tables. Abufunti Just say, oh, be no one catch any. You say, wake me up at 5 a.m. Kekeno. Eh, the man. No, but so. Oh, be no catch any. Kun say about 5. Sorry, no. No, so I contract. Okay. Please. It is 5 a.m. So get up. Onu so atro. Please, it is 5 a.m. So get up. Pen to pen. Okay. Na be men swim about 5. Cause then you atro to. What dama na about 8. Ko ka chere wa ya. Adwuma na egu. I try to be person. Please wake me up at 5 a.m. What be na catch any Abufonti onka. What try to table so. Obana should be na catch say it is 5 a.m. So wake up. No. I'm so contract. Please, it is 5 a.m. So wake up. What your metro? No so tete. Na about 8 o'clock. Wow. Mo di way so nyame.
would we assume nyame oba bemma ebu afuri yiri nti wa trot wo se ebo no onum anya ne me na mekọ adwuma oba no so kọ trot wo no onum abo ti sore wa trot metro na ba no na onum abo ya trot wo ho ne be wo se no onum abo yen ebufuta ntano no agidifo oba je me life amen omani sutia mra amen one sunny ye amen no man control amen yenti bin control your temper amen awurade muaye amen you are muaye amen yeshua messiah muaye amen amen hallelujah amen kababo na menko Colossians chapter 3 Colossians 3 verse 8 we are Proverbs 25 verse number 28 etifiya sema oso binga say esufufro na afa dia modeye afa mu amutie me amu yegini fo mu ntie me munye abufu wa wo ye dikin hwo wo ye elder hwo wo ye dickiness hwo wo ye okay asole panyi hwo wo ye okay ko munye abufu mu yenye abufu koko bone abrante won so use word then koko bone koko bone bone pe jaza dani oso kreti tokwa abususam epansa no keka jaza ni wi asoti ni me die bufo banko no oye eni wusam wo be huru sesi a ento we su ba huru ni bi so na ni bu afu mu ni nyina firi mu you firi mu bra you firi mu u pe huru dodo ye huru bi so na bu afu huru ni pa too much ye huru bi na so bu afu ke ba bu num verse 10 kan ni nko wasna munsho oni pa fufuro a ba mo ni na she ni pa fufuro a oya mo fufuro ko ye fufuro ko ni die nu a chin pa yesu na yaji na die no aye bom nu suman so bible say onu na sua bible so bi be kristo no aye dai kan ya bra bona aye dai enti bisa abufu wo de ya de wa so bufu tantan bitimi bufu tantan no dia sane ma sa weekend ma kola biro benya chop mo Debi. ne ma mi akofa ba usrompo so dia no atam ne bag no abufu timi ba ma papa po aduma no ba akola nyene bag debi papa Mr. Bebre and otwadi aponya kopon na me so oye waduro amen bible say abufu ni ba ye hwe ni anye den ya anye bone me san kotu quotation no enyi obi Psalm 4 verse 4 ti habiu and ni preach no bitwi abufu ni ba hwe wa anye bone Psalm 4 mubufu a osisi ebufu a munya bone ye hwe ni anye bone mon kasa makoma mum ye nkasa wo yakoma mu awo modabre awo ya dabre ne mo munye ko mum ye nye ko so papa yes ma me hwe hu ye wate oh abufu ndi awade ni ku so start sisaniama oh papa abufu ndi o ya saniama hwe hu ye wade pa bi nya control kitua bi a ka timi so problem no yes abufu bu kosoro ntina agi wonsam ya self control be say abufu ti say footballer yes ya wabobo na wie no a Yes. ye bo play back do ko say penalty no oba no he penalty play back na say so trono bo ketua bi a ko she football is the play back mo hwe dios bo we are no credit very makai enu kwa say ka me born at once na say ka me bo mo de wo prayer no di oba no me pray me ho na say ka me chest to no me drop ya ko twe mo apɛ no say ka me de to nche wan ka keep an machine but before say obeta kimiti sa pepe netie oba de my life amen omo no sunto amen abufu debi abufu nti obi aye adwuma 10 e wo wiase yes adwuma 10 adwuma 10 afi ba ko ko adwuma makote busum ye yi na di abufu ti busum bia asemo ne kokonya bufu nti te sia na bibia jeresam driver bi bufu me say driver bebre dia bufu kum che edi kum passengers yes oh what is tiere chi nyode bufu na kaka obehwe ma guzesi a bufu obo on mo bi cross road ba ko ne keke na no wanti bi anyam amaka no cross no we friends e kaneshi wo so do akokum ase odi se bufu we di kwanu no de ko akokum kofo nkoko
car so cross on why Omatica no papu which is what do sumo yeah just say ya odi nda so no papu we are driving shekai we nyina nam asam so twemu na wo ati ne nja front wo so yo wo yo one executive control okofa ba no control na sama sa we connection of cross twaso ntem one twaso ntem the problem ba I mean go to Bible nche ka Bible na Bible nka se ni che I will Proverbs 25 verse 28 oberima won tumi sanka ne honhom me nam choe papa ne timi sanka no o de se kura bubu na ofasio ni ho enti wan hwe ni pe obenya problem sisi ya yes o timi sanka imani bi sa no lafti ona kunto kwa ne kura wie no she gyae kwa no kasa we gyae o she gyae o no wa kuni apata na nipa ne kura kwa no she gyae o she gyae no sa kasa asiaso akwa yes bi dare wie na me mako mi dare wie ma commentem not na nkasa o je shadwaye no bi so ti o sister adwa ye eye ben yes mi nyami twaso na penifo abem oh penifo fa na abem penifo frem ya penifo sam na mi ma mi nyami o bra ya manso twi ni bi o de bi dare e di no mi dare ono ni so dare o ya saye di no so di ya asiaso akwa sister jua oh so je ya yentam ne jolly pie na dwa ya wo sha wo kasa ya no so ni minkabio o wadi asemi ya sida na ikam misi minkabio buru yentam be dware yentam mate afo so be kan na nkama yedi basi asoma kwa no fo se sa ya semu e ba mo me what's your body ma want to me sanka ne ho only self control what is say kura bubu what say obi eni ho uni bambo debi ne fe bi mo so di omkrom ne hunu na nkofo enne ni na nyanto kwa de bufu ya me na tasa se boche me na yi ni komikrom sesia me pon off sesia ya so kwa de ogokunu to kofia we tu kokunu ni pa ni e po bi cho me so ya me komikrom wo ade wo di mi komikrom sesia na me afu kokulu me komikrom mo chira ni e pa na efo jai ko ye jai o ko ni okrom wo di mo ko mu ngwa fo do sisi abufu ya si mi ko okrom na man fo di na chi efo sai uji okrom di dodo ha wa ba ye Kristo ni na so na so okrom wa bufu e pa ni thousands ya asemi jai mi sanse de be janse ya You're foolish man. I will leave this. Oh, Jai. Somewhere me Jai say na me. Oh, Jai. Somewhere me Jai me funko klo. Me asa me we funko klo say. Ko sie sem kwa. Mbekọ mkro. You be anything. This will be anything. Bisi mu dem jambe. One pouch. Oh, I don't want to spoil the case. You leave the case for me. Let me go. Mbekọ mkro. Mbekọ. Wasem ya ye din dodo. Tisia ntokwa fia. Uti kokro. Kokunu nipa ya na o kire masa jawa sam ne anwe ya se sawa den na jai o ka ye okro didi nu na so okro minim so okro akwa wa busu afo yes what be you ready for this guy amen o mi akuba mu o ti ase amre ti babu na me nko babu kasema cho Proverbs 29 verse 1 say wo mi di okro ma na be ku one day Ukroma ne beku one day. Read the Bible 29 verse 1 Proverbs 29 verse 1. What's the saying? And we can power sending. What's the can power? Wo ubufuni apata na me komi. What's no come? What's no come. You be boom proof. One day ukrom na be boom come one day. Abra no ni edro. Wo ya ya ba bon no be na ba tu edro. No be na ba tu tupe. No be na ba yo he. Wow! Na one day. Wa doji ye no komi eba bo anu na ukrom afa ukrom ni mani na ba bo ka chire na bede abeswa na ma corona wadi mi akuma amen amanti asia amen onfa ne senka amen is many want to me come krom unim sam yenzi obi ba konto kwa no ni krom na kasa ni mi yenzi mani o mi yenzi mani ni na ka chabno e dia na be unimi mi yenzi bi kodaka ha kujaka mbedi mi wagro no be diga he wunimi sese we kwasi keke wunimi nyete fe kodo wangala we abua me wunimi nyete fe kodo wangala sese we bua kra mi jese ba we unishi
Who they tell you? Who they tell you? Oh, what's up? Masa, when you are much no. Unsu krom kwan tintin. Why don't you send down? Amen. Where you go? Ah, that's what I mean. That's what I feel. What ferry? Oh, mammy, better, oh, man, oh, mammy, how many years? I tell. I will cook, who cook. Oh, man, oh, mammy, that. Oh, mammy, that how many months? I will go to Nanko for giant driving chair. Oh, Jai. We are uncle. Bible see you two for one far. But put him for free. Also, who's a boom for him. But I know I would get any drug, nobody did. Yes. Or how become nobody did drop a pool. Yanko pot a town will be proud. Yes. What a town will be proud. Yes. What a town will be proud. Yes. Ate. You mamma catch out. I don't understand. Amen. Obi Pedro tone. If I chill conference will be out. Oh yes. Madam catch up. Obi Pedro tone. If I chill conference will be out. I don't understand. Amen. Two before beware of anger. So we are before. Yes, I made him pass some. Yes, I made Jimmy some. Yes. If I went to have a warning. Why not? Before be up before your uncle. Sister, when meaning say, Uba one, what's the deal? Catra. Told himself before, and walk one. Blah. Ghana's about one. Only the Nante Cacra, who is in the bio. Huh? Nibuti me fu. No, if you watch you. I know I got this car. Watch you. Babesia. Anu potama wo se muni 1999 mutimi kwachi chibom kosuye di nibutimi funu atu kosuya na mo wani we yesterday for how many years shababu no bekase mi acho we warning wa yonku fam yakopɔ ma warning wa yankai Proverbs 22 verse number 24 Proverbs 29 verse number 22 24 kwaso ene obufafo emfa yonku menam chiro dabi wase na ne wan ba yongo obufafo awade su yongo fa asina badane abrabo many waya obufafo anya dai emfa yongo when you start complaining tell me about pop preaching na we be friend papa and na boy bia me ne wo na boy bra no agboro me enti be den de he wo pad buy for me no ni abo Osima you no be friend me guy me ne wo oba no want to do di matam oba no want to do di matam brunia be careful no bu fa yonko and no very many bre for mo na wan hwe na kwan anya sa be hwe na kwan wan ye fidi ama ukra we kokoto fidi mo be careful, beware of anger. Yes. Frebufu hu. Sister man na mo pabufu wan ya besu afidie yes bibi ono bako wan ya lete fe na so actiba What do you want to say? Proverbs 29 verse 22. Romans chapter 12 verse 21. Romans chapter 3 verse 12. Yes. Obufufafo henya ntokwa. Na obubonifo mra to doso. Bobone. Ni ma to doso because the bubu famu no. Ni mo ye. Compound what? Abufo ntokwa ba no ni yire no di sia ni a efiewura ko man. Tibi 2 bucket abo fiewurati ti play prank for rough later the fee ne ko atore yem ne fe no omo na omo patch on said omo ware ye no a omo kwade daase mo ware omo kwade daase saa no mbe koso a no mo na no mo sa patch yese no ntokwa me na meto obo utiri mesawa wa nyade Omusa nisira wa nyade obufu ya kile bia hweso apamiti misro hweso apamiti oni mka mabo Mr Jacob Mr motifia mo ya de na epata mo ana mo ye bra mo ya fa ye wan se nka mo asem bi mu bra po misro ya trefia che mo balance bra po misro yesi we cry yesi we ebo na me reto ye no na say hwe bobo me back to ano kusa we ye misro yesi apai Mr Boate mo ka no glass o de mi di we chia won fi ba kwa mabamwa kama tini pasa infa mu ya sabi mo e be ha mo o de misro ya ma fi retu mu misro mu di en kwa ko misro ma na
say bia obetimi ne car glass ye den koto car glass o ye den koto car glass beto o ye den koto windscreen o ye den koto ubeto so anwene ho o kapre kwam ye fro kwam ya bufu anu adanya bobade bufu anu adanya bobade no I destroyer say niema ye pata ubia ye oba bi butimi funa fa ne ho to tro ah we have madu water no bu sister show me Yes. na temu e Ewo ho. Nyankopon otu ofami so to fune Yes. say te hunu say saadi we na pa onfa boni bia nka ho biom because oni say hanko abetimi di wa kogem Yes. oni say hanko abetimi felu Yes. this is our been free say Amen. count in Romans Romans chapter 12 verse number 21 ase nka say wo say ema boni eni usunim ema boni nyeden Eni usu. eni usunim na emomu no fa papa di boni sunim fa papa di boni sunim Yes. ema boni no en control Dekure. ma boni in control da bi kwa na emomu fa papa di boni fa sunim papa di boni sunim yes verse 15 kwa Romans 3 kwa verse number 12 Romans 3:12 wonyina amane osi enne obakom na be ma amane oba amane omu nyina bufuo nye wonyina pro omu nyina mienu nyina nyam yeni baako a oye jimi fo pa yeni hono mo ye papa ba ma ne pabufuo oba ne pabufuo oba kumponi ho baako kra ni wa verse number 15 ejobi di sia ni a omana ye hare omojahwie go ba sa na mojahwie go bam wantimi twewei wantimi ni wa fa wa mafu wa so atwese kan pasa ye ni amane hu ne fe na ba ne ba ma ni nyina pasa ye eni amane hu ba be setimi tini ban dini si ba bi na kra di kai no chesi ni kuna ni kusu chesi no asumdwe kan di omo nim omu ni asu ya fio onyankopon suro bi ni omu so ba ko kra ni omu Hey. se ba ko bu futi ba ko se ni kuma hede e ba fam edime twa we so ade ko pose we sa de to me kiaka obetua so ka o me kiaka Obetua ka. e fa wo bra ni na prayer camp won na prayer camp anam so sika na sa ni ho we hear simple say repent Yes. sister wantini na nya abotre Yes. nya abotre Ow. ready ya kuma Amen. can Proverbs chapter 12:16 amen ko Yes. Proverbs chapter 12 verse 16 Proverbs chapter 12 Ɔsɛ menka verse sɛn? 16 Ɔsɛ menka sɛn? was ojimifu abu huro dead in kam na bu wo eden Ɛdɛ di ntam. ɛdɛ di ntam too much nobody madie obadi ma de okata aniwo su ɔkata ni wo so enya ye hu so bi piepe omo bi kra obi su do hu so nkofo ba na wa na na gye ni so wa che crowd Yes. wa che crowd la bombra efe no be de mo bi ehun sister beware of anger Yes. so we ya wabu fa Ow. wo so we ya wabu fu wo yes say ade esayadio say ade esayadio Hey. esayadio yeah misi abufuo nti obi agapade abɔ no abufuo nti obi bi pa afiri ne nsa oh abufuo nti obi akɔda baabi pasa abufuo nti obi the rank abɔ no wakaka tu yasem mwadwe nya sharp yes wani amra ho so esi obade nyankopɔn so hu mimi ni umi nyina mabɔ Amen. no mwaye Amen. ni ntimi nya self control Amen. awo ye bufu fa ho yes abufuo nye enya depa abufuo nye debi abufuo nye debi abufuo nti obi adidam ow obi adidam ow abufuo na mu onyema mienu o Yes. either you win or you lose either say obi bufu fam obi babo ana say babu obi yes the o mo anu no oni mu a abufuo kita nyema tu either you win or you lose either say obi babo obi be proud ana say obi proud obi ti o de yede either say obi be proud yes either say obi nya manye won either say obi nya curse yes either say obi ko jail hey either say obi boka faso obi ni the o mo anu ko no pon ya ifutu say ye bufu a ye hwe ni anya de boni sister we bufu enye debi uso ko nursing training Ah. jai na untimi ko wapane boni be prank for ko nursing training we be prank for yes kukuo we na o kra we di bu bokra ubutifu abecha bo we e fan say en grofo di keke
Yagwaima. Yes, madam. Me fra wonte. Oh, madam. Say manti nipa no do. Ni mami mo o. Ni mami mo. Nurse atade le hye wonte. Kwakumolo. Yes, madam. Na wonte ye fra kwakumolo wonte. Kwakumolo bi o ha biom. Yes, sorry. Kojo fafatinga. Madam. Na wo madam de bi kredi ni yi. Fafatinga ni di kamba sana kojo nu ba na wo bo. Na nyinya ye wa. Okay, fafatinga kojo. Afi na wo bo ni. Aya mo bo ni yi. Bra be pedi oye. On pedi oye no akansa no. O ka do ya ko ya. O be cho. O be kofi. Uni o mepo. O be kofi na. Abola bete. Uni o mepo. Ha! Odi kukuo. Ebufuo. Ready me akumam. Amen. Omanti asem na. On fa ne senka. Kukuo no de te ho do. Panie wo. Besi ne mpanyifo bebre suro panie wo. Oh, krepa. Edi se we nurse na woni abotre, wo timi nya nurse adwuma no. Wo twe panie mame. Mame aden. Sister, ye di abotre. Wo de kukuo na ko hospital. Ye ba pamo ntemo. Boss, omo a na be ko ye, kofo na be complaining. Papa. Obi dia kuku bonya kwatra bank. Me sika about bank. Now you tell her yes I never. Tell her yes. Now we be sika. Pacho me not transfer me so. Now you hear them out. Me ba be you me be 50 million. We are here mama. Who you do aka 50 million? Debbie. Me 10,000 what? So you put in the money. Yeah, some. So you put in the money. Somebody the power bank. Sister Jai. Babu Trento. Me so big diakuma pano asri. Obi timi yiska we no asandi bia. Oh, yes amano. Enie. Upabu for too much. Awani mi akuma. Amen. Omanti asemra. Amen. He babu kasa kira wo. Yes. Ma wage ye sha. Papa. And baby awo mu biara no. Hwa wo kuma ye. Yes. Kalas quotation, quotation na nko commercial break na membra. Quotation na nko commercial break. Quotation na nko. Psalm 33 verses number 16. Okay. Psalm 33. Psalm 33. Aye. Verse 13 yem fanko. Verse 13. Was it eradi friso hwe? When you pause otesro and o hwe nyina. Ohunu nipa me nyina. Ohu ye nyina obi abrabo wom. Otenetena bria bia no otesro. Na ohwa asase so fiso nyina. Ye yeteso ohwa awarefo, ohwa adwumam, ohwa mbrante, ohwa maba wom. Ebi se. Ono nyina wo nyina akoma. Ono ye nyina akoma. Ohu wo nyina nyuma. Ohu ye nyina ye nyuma se de obi control ne temper. Ohini biara mfa edom du wo. Ye wo be fa no adi awon nsam ne nkwasa. Yes. Me nam choba abo. You printing press. To be careful. The way of anger. The commercial break aba. Oba adi nshira. Akane no na ye ne mu ono. Na wa shishe da so. Ene die wa sisa na fadie. Abon sama shekotu. Ayewo, the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Abon sama shekotu. Tifye no bi emphasis. Anane onai. Kroma yehu. Ano kwese mo asomna doso isori doso die asomna doso ensu oyamede wo mo na musambi omo na ya bede ewo mo sonso yo aji trosem kwa trosem ne betini ma yati nyami asipa mama manina o mo wiwe ise nyami ya kwanwa
share crone chiwati. Just on seven up with some of Michelle. Then swell. I can't bring it coffee when you not share. In the year what is he cancer now? To be corner cause I what were we? What is a brand new Dominia? A brand new soldier didn't pay so now for poor Joseph Sia. Eddie Bay, Yamia Jumano. Obisia, sorry, ya, sorry. What is Okawa, and ya, sorry, Biana, ya, sorry, Didini. Naga say, or so what your friend in Munusup. A friend as a woman, no dear to when him say, while we are in the bra, we are praying, Munusuna, Yaria, Cotrabia, many parents inside. Blabedia, quite trained, you mother boy, Yami me muna money. I fed ya quantre muna dosso. And then I does a mini. I trust someone in Contom Ponqua. Nami mania diempo. I saw it, ya, sorry, Anka. Uncle Confor, saw them quadjimi so men for so for be hot. A Korea chain, Gracia. Asante Enterprise, but the Benjamin Asante, or something to Sunday Radiacano. Udia ni pretunyu mencheni pasunti. Sonya mi frewa na se wankasa frewu wasofwa. Ai unyu manwa na bachire. She na se unyu manfenya miya kwanswa. Echese saka wasofu wonyu wana bebwa da sameni na kwa. Ai she Tonton poni krono na beboni pamba. Echlese ogwa sofu jumana ni mwasi. Wama jumana nyani mwenyam. Wama nyami meni maguwasi wabunsameni. Mosaka wasofwa. Au revoir. Yet was. Amen. Tie. Asamna toja. Nokre. Minimse wahu. Mistake. C'est ça. Ubia okoko. Ubia wakoma. Tie nyina ye bomodi se ye be control ya ho. Ye nyina ye bomodi se be control ya ho. Bia try. Ene be mo wie peye. C'est Mami se sawati. Uku ani beji. Apa se uyire ni beji. O mani beji. Wa okra so ani beji. Oba de me life. Amen. Onto to niam asum bi. Amen. Hwe quotation ma me hwa de wa. Yes. Mpacho kan asem we kan Leviticus chapter 19 verse 17. Okay. Leviticus 19 17. verse 17. Ko usu ya kan Proverbs 10:7. Proverbs 10:7. Ko Was entai wunia. hwe mesra wa insem ya betoyi. Hwe no anyina so antan wunia. Awa akomam. Kana kan nyonko anim. Simple wunia bi yemfo so anu aka nfu waka. Abufo baba no aka wo de watwa so kama. No one so the home bone. Anya sa pe. Oba nipa no den bone oba so an ho bone abufu ne wafa na wode nam no wo so obi bone na wo nimu a jamuntam eno amfa chuska enfiska maw enya hemaw jamuntam kana ye free ne jam awadi mi akumam kakra to so wose dian wose na one so the home bone yes abe so an ho bone entore eti hwe ne wan fa bufu no anya dan entore because obi fe bufuo no de die ewu ebufuo nti obi akohwi ase de go obi so ebufuo nti obi atwo bi aso ebufuo nti obi abọ pam obi akoku contract killing akọbọ pam ya kokumo bi eti obufuo de na fa wo nya dwumani obufuo no entore henu antore wo obufuo no mo na wanya onkrofo ma hu emana se pa be ni pa wo mna se po de bia na obi wasam de bia na obi wasam tu munya han sadi weti bi disappointment back also from Ganjiro ana prayer camp yes some kom hunu na yesu disappointment no yesu nana wo fa hey no microphone na se po de bia ni microphone wan sam jamu hwe ye wo ba bi ho ba kwa nya problem
It is madam house na day. Don't go there, don't go there again. At all. Name the woman say, "We no money there enyaka." Debbie. Eti baby a okwadi asem ba no. Ji asem ni firi mu na sha won so. Simple. Dan say, "We din some be sha mu na be mo nya problem." Me ma hobiom. Ho de me se nya day. Me ma hobiom. Na no so just me wo obi ho asam. Oh, anu eye soronko. Dancer, who calls a son, the pan was some day. Especially when I did the penalty. We are very wicked. Papa. You're wicked again. I want the 2 ready for the sun count. Amen. 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 And we're sending mouse. Amen. Somebody me focus. Yes. Me focus. 055 955 2686. 055 955 2686. 055 955 2686. Yes. 050 76 90 000. 050 76 90 000. Ubetini afre yentutwem komo oba nya gopo nhira Amen. ye ya abrofo ye nya ma kwantu omo foreign so mo na ma no na da wono. Yes. Mo na ma no ene da wono. Pastor Bobo omo na ma no so ma wo. Yeah, 0271. Yes, so mo dia mo nya voice na mo famra. Na no mo frɛ mu. Mo fra na ase the problem back kakra madam me say obi anko frɛ ho so. Yeah. Ghana for mo men fry. Mo frɛ sa number no so. Mo frɛ mo dia 055 955 2686. Yes. I don't know mo ntimi mbam ntino ya mo Ghana for ko mo ntimi nwuram. Ntimi san ko foreign for dia. Oba dia nhira. Amen. Yem fa ba ko nwa mu ni fi yanko. James chapter 3 verse 18. James chapter 3. Oda kan Job mam yanko Job 18:17. Job 18:17. Job 18. Job 18:17. Verse number 17. Yet everybody has See the Bible nka. Wase Me nka say. Nenkaye ebe say efida asase so. Me na me twa Bible no. Wan hwo hu yie abufuo nti nka ebe fra asase so. Wuri nye din e wasase. Unye din da, unye din do bia beka say woni suban papa. Ye be sumu afri han. Ye be sumu akopose di obe pia wato den. Obe pia ofi han wa den. Akosu obu fufa di o e create disappointment kese papa. Be pam afri asase ni. Pam afri asase ni ho kira be. Hello obi jina so. Hello. Yeah, na mitie. Me jina so. Mitio kasa. Hello. Mitie asoro wakano. Emite. Hello, mitie. Pacho kasa. Mitie asoro wakano. Emite pa. Ya do ba di na si. Listen. Asum de wakano na emite. Na min sira na nyo kese. Amen. That's it. Yo, bye bye. Hello. Hello, good evening. Yeah, good evening, sir. Yeah, Pastor Nyakupon Shawai. Onshira so mami. Na church na u church no enfree pa na. Amen. Amen. Because Amen. idea every nyame no say nipa tia wa kuma no na edie kwan ama very good. Nyakupon kanya na Very good. na I want say Nyakupon ademo entos na on church because I did back quite a lot of your job on na for a church. Very good. Because Nyakupon buy no or the church or the church and na it's me edima edi healing e buy but the brain honisa nti wo de o channel be brain to send me say no it's your na me tie na me fa dream say concentrate will be years when Nyakupon mo and a day no a church. Amen. Body inshallah. Hello. Hello. Yes, sir. Apostle, Yame answer Zenka. And council. Apostle, you may the order bring. Amen. And some of the brand, the Awang and Papa. Amen. Awang and Nankasa. Amen. You then a buffo, you faso at the brain, and you faso come about them faso bonny at the brain before. Yes, so we are many in Yakosa. Amen. Body inshallah. Hello. Hello. Yes, sir. Hello, but you didn't be a casa free. Hello. Who didn't be a casa free? The casa free do. Okay. Me show program all the time. Amen.
na papa no preach pa amen na you be wa tampa no grateful no be 2 years me makoma entum me plan crowd ya me de ba ya me some atom no kana me ewura me pa me mu ma me nyam amen jemu ana me say ya no mo mo pa mo pa na de hu mo Elohim ya we hu mo bo amen nun sanka bufu no to de bia nsam ya papa nsam de ya onyankopon no anim de o de mai de mo no so ne bufu ne mo de bu chelifu ene bi no pese ye no ni nchen so ye twe muta ni nchen ye papa yesu twa ta chere Maria na onwe na bia frem panyimfo na mo ye na mototo ni why hello Apostle. yes sir Good evening. good evening Friend of yours say encounter you say when someone say nipa eti na nipa twene ho fi eniema ense na emfata ehu yes ram pantenten the mountain and no one dey no more pomodi odi bia ensi on wasa for the best of stop we fi waju me yin we dey wasa for the ka sante ga me nsa ewo so the strain am me ahu odin pa the boy ensi egusun so a ebe tio ebi me kan se ni ni na ye hye kra ni ye nkwaje ye kra ni ye nkwaje ebe tio pa na ye ya follow na ya ka wo so wo in Bible ya ni sha na on count ye ko setio pa ye ko je se ye ko so o man yimu o man no mo tutu ku mo tutu ano nti wo mo tutu sani ma we ni na afi obia kani akoti tebe ye nti o mo nka ye wo mo bi nsemo Bible mo meke nti ni di ena me make us nsem e wo Bible wo de say ya sofofuo yi etumi no omo kansere ye na ye twi ne wo finye ma ensene emfata ho enra we bi do sem me tan eko enra mi wo be bia ne efra madam ba ko asori ba fa dia bobi etiko bo na down for etiko ko ba madam bo fo ma police aba chelo ne ko police station ne mo ko kan ya no omu beli no did ku nanse mwe na wa Bible ebufu hwene ebufu ase ye no wi we no ba no so kan we so you Christian bebrenu omo oje fe no o preview or he pray back hu se nyabu tiketu bia nkwankoje yes before the basa anu aya no before ba wadwe yo se woni munyansa chen obi a hello pacho di be bia gaza free me kasa free official town miti wadaruma the famous say me na mitaso avi tembia no okay ni pe friend do okay so the me kan say nyami nchira ba ni dempa wo kan wo de no kwala wo kan die ida ho be hin esusu mi wo gidi say job ne hu ye hin so nya gidi already mo do bu kwa bo wan kan nyamsem nti wo de nyami ncha odin abina bi nyina me kan sempa amen ewa abina bi nyina ma asofo na mo no mtonton oyere no mani be gu ase debi bia osua me de bia me ma sama ne say nyami ma ho odin me nyansa ni nimdie ewa na asem ho nyami nchira o nchira nso ma me why bye hello good evening papa good evening miti wadaruma udin ba bia gaza free papa mba so ajabin no ajabin oba de jira papa ai na okra ya fu ben na wo de o ma Ghana man de kwa brasa na wo mi o what am I wo kan ni mu tu esanse ye mu bebre ye to mu fin abufuo papa ye to mu fin papa what am I wa kan ni mu tu na me dia mo futuo ni se enye mo maye ye ne keke ye ntie ni enya asam no so adwuma ye adwuma ye tuwa na mo na ye nyi asam no so ni we nya oyo we nya nkuto dabi we nya fa ayi bra fa kwen ke bra o asam we emu du papa amen papa wa man ke bende na nim dia wa se no hu enti na wa nya bra wo kan we se Ghana fo no me tre ya sia fa na nyina Ghana man
obi biara kakra bia benga bia bo adwuma papa se ka ko nka ade we da bia me kamete so de bia kamete me kwan man kran wa sabu obi no wa na be so bi agradin ko akoma no bi kura ba o si statement na masa amen nim papa ka ni sitie nka da biara di da biara da ti yankopon asem ka menya no pa wi ni mimire o ti da bia ba hu to se ba ke na o sunu na tire se hu na hu pa nti papa na ye benya asenje o dan kwa mam ye ho ate oba de nsira pasta mensa pasta je onyakopa mfa ne nsa kan o nsira mo da mase baba o nsira nso ejabi o nsira nso mami hello pacho odi ni ba bia kasa free pacho mi man ne kasa fi abeka total mi tie wada ma me pacho me pese ni hu be bia o branch bi wo branches in the doors. But headquarters. Abeka de no be Achimota. Yeah. Because Achimota branch and official town. Branches in doors into there after say ready aduna say president ye adum na ehwe wiem na niam asesa fe betimi ahiem asori a ye de bibia betu dawati nti ne ye platform say wo awasakra na pese wo ba asori no your platform abetimi abaso a many way mako me nda asori ni bita but na jai sense am jansu ntuni nko asori bia me nda na na pese eni esesawagine na satawagine ebe mi amen benye bi branches in here adwuma ma ye adwuma on pa branches bebre. Hello papa. Yes sir. Praise the Lord. Amen. Oh, boy, you shall pa ne on tempa di abna ebre. On jira so mami. Na papa de ba ko amesere ne se menim se awurade de kan amanfo akoma. Na sika amanfo no do mo de bobo ani ma super asuli mpasho no. Awurade nko mo akoma no mpa mabushi. That be a bra o si dipa yinya san kwajesem na dipa chimi sakra na aje sense na me ma eyira papa. The actual power 7 years. That's the fire me bonus or more na ye lockdown no mo show book. Tell me boy e kwaje me boa no. And pimpe no so mo boa. No body it ma kan ya me aso me kwaje. So what kind me pa ye bie. Na me so ketwa na me tie won che pa. And then me refill me my ban for anti. Ya me adma me be ya pay back measure. No message that by a powerful papa. Amen. When you miss out. Now o da and that's more it is judge ma na what you aka ade agi ewiase nya when you miss out papa. Amen. Hello. Yes sir. Pacho odi ni ba ya kasa fi. Me ti wada ro. O preach ya me de pa. Amen. Mani you preach. Amen. Na topic now can say the assembly papa. Abufu enti lockdown you bia wo bi sika okufo de akunikwa. Oh. Driver ni wa one sika say driver na fa overload. Na passenger na kanu. After driver no go from an debate to the sika yama. Driver na ma na wo passenger now no be fa ka na akunikwa. Oh. Ekofodia. Abufu si ọmọ yin ya pa. Yan pa ni so wo ọmọ abufu nti ọmọ ntumi mu ọmọ ani yi. Asema mpani fo betina se be ka dia sunje be ba ma mamu atu mpon. Na mu di abufu we ka. Ọmọ mpani fo ne die. Ọmọ se yo man. Abufu ti ni panya wasa so. Ye ma asofo. Media me blame ni nyina ma asofo. Ya kwa sore ye ntinsam no. Wo futi asofo preachi e kan Yankopon asem a politicians o nyina dodo na kwa sore. Oh yes. Eti kiye nyina be mu se nya eti both two parties ni nyina be mu se kokoboni na bufo ni nya obi e be hu a obakasa che ne yonko. Ke ye be to abasum dwama ntokwa nya dai ensi ye ntinsam because obi o akwankyere ba aso na okọ ne ye nka nyamsam e ya akwankyere ne ye. Baje wa ikotua baje paso nyami onchira opa ne se yenya oso se ni sopo bu ati se e wo o man ga na mu a o man ni be asunje be bo o man ni papa. Amen. Oba de nchira. Hello. Yes
Make you so. We didn't be a free. Yes, but we didn't come down to Africa. Meet your down. Yes, now, a Oban Tia, sorry. Na, put Oban and Tia, sorry. Na, Manchester a SDA, little number and can you program coming to one. I said SDA, no, Ellen White. With the name call SDA, Ellen White. And of Cathy SDA, Dano, the prayer, but we can't. Not the two churches. Me preaching for Oba, yeah, sorry, it drew a many topic in the bar, and I make what make a before myself. It's now. And I mean, yes, it took a quarry as years of when I could be son. Why? Debbie, your friend living our 7 days Sabbath summers. Me did the apostle OKOH, me didn't know. Ya kwa so memre nda meme na so ye doso se de kwase na so no doso no se kwase na mu wa woyo mu ona kaba omobi ala guntu yes meme na so so no e doso egu awodo yes meme lo hello daddy, good evening. Yeah, good evening. Pacho me de nana me kasa free abekuma miti wa dauruma. Oh, daddy nyamisha de bia ye tio non cheche pa. Amen. So de bia obi amadia. No mo say me wa kuma dudu me uya amadia no makacho na ma forget. But de bia omo say me ni obi o issue. Because nya kape no maka. Ti omo say me ni amanfo issue. Ala me say me na me side nya na the omo can was me she. Unse ebi wo ho no a obi ye meka na makatro na me ma forget. E bi sa maka ma kire na se wonya abotre ebi wana asem beba utobo a ubetimi ehunu ha obefa so ube control one tobo pe later be act be wie no na act na be act no ube hwe be ntesa ye go proverbs di oti asem no obu ansa no eye asem ye mabumfu we Bible ni bedi watemba temane how Proverbs 18 verse number 30 o le be how mane how Bible na kasa do obu asem Proverbs chapter 18 verse number 13 Osi obi asem ba obua no di kan judge no bu asem ne ansa na ote no ansa na later ye cheche mas no wa bete ne wase no eye jimi sem wo yesa wo ye jimi nti nya botre e bia woto obo a de mo ato se ba ya ube komuna se bia nya nti sa bre no wa ati ayi den awie ti abotre kakra fenya ansa na wa ati why Patro, nyamisha pa mikunu na debia yetio. Woda na kuma super osida bibida tumesem. Otua ne tight via wone next person na. O bow. Ye bembu heya ye wable kuma. One day baba besra after bibia setonate no kwaso ya. Baba besra wa nyamisha. Meda ukunso asin na kuma pa na dwempa. Okay. Oba de nsha no mo no on self control. Hello. Hello. Good evening. Yeah, good evening, mommy. Hello. We sipe na waka we na yanko foreign kakramna. Ko. Hello, mommy. Good evening. Good evening. Okay, mi chiate mafo. Amen. And the work is in my last from my Looking out to see me now, mammy. But then some of the chicken less. Already home about. My comment to me, you did some money. Because you want to hear about the simple because of my comment and the good. That's the argument because of my comment. Yeah, right. Didn't know why you're man there. You are why you're man there. To me, I make this, you know, I've come up to my number of oh.
awurade mpɔbɔnefoɔ ni wɔ twɛdi ampɔ yɛ wɔmfa ne nsa nka wakoma amen ya nkyerɛkyerɛ no ne ba a ɛbɛguide wo awurade hu mmɔbɔ na ɔma wo nkronkron mu nwura nipadua ne nso mu adwuma no na meyɛ no hello pakyɛ odi ne baabi akasa fi Bedi mpacho good evening. yeah, good evening. Dan mpacho beni actually dan suma. Oh, okay. The chair dance man for you now. Which dance man? Dan suma ya ya tu. You go to a you na ya showa. Ya kuma tell. Amen. Aja abufu die enye me timi de ba no. Aja me abofra no papa bi betina yiku nko wasa kare so no kwesi agbe. No betina o ta tem na NDC Jerry na net kunya so on so NDC ni 2 million na ho keka wo de chikuru mu no na okodo papa bi asase wan kan kire papa no na papa no so ko hu so bia do na asase adua abrobe wo so no tutu abrobe ni twitwa abrobe ni nyina mu on so ko ya ko hu se we twitwa abrobe ni mu no okọ ni fi state okodo no wan kan kire no 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 kwatin won ko bi za ade no so be da asase no wo ka kire mi to train now baby. I only say papa no koto petru. Hello. Ebe shiegu e dan papa meno papa no ni yire ne mami ensa si wo mi nyina ku wom. Ko si wom. Si wo mi nyina tem we si ko wasaka. Ebufu. Ku wom. Ebufu. Papa na san ko say igwe no age testa yenya na nche no so. No balance. Begani. Is a wo. Somebody betina ku wom abufu nti si obi ne yire ne ma. Is what go the baby basa. Ready me mo. Me how I ha me pa no ni obi a ni abufu. Oya ma dia ye just dem bufu. Na so daddy, nkakra ko betima ma dia to so a but me bunya fu a. Obre anse do wati me ya to atwere. Oba dia we mo do quotation. Eye wo de me na ma to fo bo hum pai what daddy oba dia hum oba dia na nya kra oba dia chira me ko foreign aba hello you go foreign you go foreign hello 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 yes daddy if I'm a Cosiade, because free UK. Okay. Unuma power and so ye nipa. Amen. Na media me ba hanche me bidria na ja love den akaya shede moyo. Ghana de esi bomba ye pa na nyame wo ye ho do. Amen. Ohwe baby am we ya. Eni pa ewu akra no. Eya do so se Ghana for kula do. Anzu mi nua bi nsuru. Da wano sine Winshira no bamba tambia okasa amagana mainyina eti amen ni owaso no onti amen no obafa mu aba inshira nkan bebre obade so inshira mami inshira so mami hello hello apostle you're from Emmanuel Mikasafi UK okay London. Me pe preaching pa me ne madam for back be your friend Richardson ya pe preaching pa amen koso ana ye adwuma na man amen ya da wase pa obade so inshira na ye kuyan kra ni gayoyo ni wenti papito omunyo kra ya da se amen bye bye hello apostle hello man yeah we preaching they say me mama be of or the bible che ha odo ye the obi do bible che mo sense bebre tokwan ni me tokwan sa ena ye was
kopa na cho ni mi house enya no kre akopa no obi a me ho dwom mani ade but me ho dwom buade pa so when I go Ghana December, that was 2017 December me ko na makwa akokra no a ai umame friend in the name of man for friend umame me no feel ku ebenya sa 3 times apostle sa 3 times minim sa mo be ka 28 25th of January 28. Yes, hello. 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 Hello, mommy. Hello. Yeah, me too, Kakasa. Apostle na. Kasa. Me mpacha wo studio na. Me too zia, me. Mpacha me free UK. Me too. Ya me shira wo bebre. Ni eduma pa wo ye. Amen. Apostle. We ene semini die. Afa me kro. Me nim die me ye. Amen. Ti ha ma juju. Because me no enche bia na me bufu. Me bufu. Fu a me ntumi ye me ho hwe enye yi. Afen so wi ye bibia. Me katre ne pa no. Ba me katre ne pa na yi a. Na fu no so hye me. Oh. Me nua na me wo fi. Na bufu no hye me. Me ba kra ye me bibia. Me di che na kra na de no kire no. Enti ene die wa mama juju ma bukura me nim de mbe ye me wonti mpa cho. Yeah, go me won pai bom na. Mati. Me di ni part 2 beba. Topic the part 2 beba. Ni fa show how to to me show program dey na ni na. Me sha na one me kasa. One me kasa. One me kasa. Amen. Me na one me kasa. Very good. Amen. That's how we speak. Enti sisi anoma training wo YouTube ni Facebook every day bia na me hwe se wa ba na. Amen. Na nyame bua na bibia ye okay a bepe bibi na me dia so wase. Edamase. Ide wase mu ne die abubumi. Amen. Bua mi. Na ne die ni kuma na ami ene na nsan de wo ye ni wo ne wo man asitranti sen ni nyina na eye me nti me na wo ne sa asem na nyina be mama ami bonya mi mpa so wo hu me mobo oba de nshira no hu mobo me tia me fa ye juma nso mati da se me de patu beba bibri oba de nshira no on so wati amen hello so for say muti umani par body akwanchi de na bisi hello yeah hello yes sir pastor nyamisha on share so mami yeah me dey kwame boate because of US okay na mani je say na manya e bia no preaching na ye dey tikroma ye dey tu ye ho fupa na preaching ya sacrament ama asisi anu obenyame nyamishira na de uye bia enye yeso nema eko ya yeso abeso wase ba de nshira no nyama kuma so ade mama why hello Yahweh Shalom, Apostle and readers. Amen. But na boaji the wee boy no but gusua say e wade be mana me tete so na kakra be din komo ti e guso I know say nyame be amen shira mo na ono mboa mo amen oba wa ngode amen me so a bia be kama amen oba de shira no hu mobo no mo abi sachira. Apostle, good evening. Good evening, mommy. Good evening. Patrick FM Esther, the Casefi Japan. As a media, I want papa. Mistake be a sign, and we
asɛm a de baa yi mu nyame nhyira papa na de bia ɔma onyansa ne adom a de bia de ba bɛka nkwagyesɛm yi akyerɛ na yɛn nso yɛasakra yɛ adwen ɛtumi enya ɔsoro ahenni anim kwan nyame nhyira papa nyame nhyira hello Daddy awie nyame nhyira wo paa nyame nya wo kɛseɛ ebufuo ne deɛ wabɔ so nanso nyame adom nti ama ebufuo no bebree na firi hɔ nyame nhyira wo nyame kusa nhyira wo bebree Hello, Reverend AGYEMANG. Epacho, nyame onhyira na ontin ne mfama. Media ne Reverend Joshua Suelsa. Nyame onkan Reverend de wo kan ama yenwu ne say indeed you are doing the word of God. And what the time is say obeka no credit a trenipa. Na meka churo sugusuka. Na maybe bia sawa adwene. Na misro yukuduru hum. At the mount, Sarah Dema, you could do home. Never the Mawa Katia Unia. Reverend Ejume Apostle, Sarah Dia Fa Kadian Kawamaya, Yentimi, a radin fa Kadia, Cow Mount, let me hear Kutru, a radimon shroud. Now, wanting any more, very be and chira with the chirichirina memma, a radin coupon for Elijah, and Abraham Makuta, then often goes. About the wish of Reverend. God bless your roads. And repay me union. Ebeboa, Namoishra. After lockdown, big crusade, big instruments, Pekabi, the battery, near my cup one train, big crusade. I didn't find some go be up, my mommy. No more. Amen. Michelle Pani, Yamiasam, the Bia, Radena Mosoma, what the Bama and Sweeney Bitty, Michelle Pie, saying Uncle so more contenting no more who want dinner the Bia, won't fan us some on domo. The Becca Bitchery, Yen Sween who was some new, Yen who ye, Yen being chile, Yen Yabia catcher for phone more moon tea. As some day they say, Michelle Pie, Michelle Yamia Domo. Bomedica catch them, never be born and be a Juman. Sing Uncle come send him bow. Michelle Pa. Amen. In the body and us. Trading point Uncle Shrine. No ye in our Kumaswadi. No, my self control. If it be a control, young could fail well, Cocono. To be worth anger. Apostle Class Asundrian can no aboafo nyina nyame nhyira ni dan nyina sempa wo de brayen pacho fam Aisha mkasa free Manchester nyame nhyira mu bebre woni sofo kwasi awia si enyam nipa bi aka mo ho biem ama na preach a kanim se heaven no kaya yetie mu bia ke yebekɔ bi nyame nhyira mu bebre amen obade nhyira no nyi wakoma so ade ma wai. Hello, Apostle Mepacha. Good evening. Nyankopɔn nhyira wo. Ewie be mi wasema o de bra wi ase nyina. O ka asɛm no abufuo papa. Abufuo de haye papa. Titru ya wo akwantu. Obi timi show abufuo pa na wakoma. Wo ye ho hwie enye ye. Bete krom ya wontimi enkɔkɔ, wontimi nkɔ afie. Yanse obesha ohoso eda wase so wode wase ma brese yanhye yabufu so ye fami Emmanuel me kasa free Dubai na kokon shira. Hello Apostle hallelujah amen me pacho we de uni abane nana mama kasa free Belgium Apostle and we preaching ya we preaching ne de bia me tie me start full watch papa we preaching wa bontin nyina me tie sa ne preaching de Apostle me gu honhom ya udie bi wo me mu a adenti me de nkofo ababruchire Apostle ba me don ba me nya faso bia free so
Almost I saw my name Yaka. Oh. Omonya mebusuafo omonya mehwe nti ya na medi ya wo mu na mebu afu nti wasem ya kan ye no atwe madwuna banyo ma bi so pa nti edinya medi musro ya na makai me mpa ebum se brade enyi sa abufuo ni nyina free me mu na wasem akan so atoma koma so pa poso nyame hiraw one waboafo nyina nyame hira mo papa esa mak no you akuma so yeah okay Matthew chapter 24 Matthew chapter 24 verses number 12 Matthew 24 o say nam se mu yo bedoso 24 verse number 12 na enam se emu yo bedoso ntwe enam se mu yo ebedoso nti omududu na nkasa edo anu bedwo odo na no dwo ma de bufuo be hye nipam ma me mesrawo awreto o twedi ampo nyankopon nsam de waboa no no gya no waye wafam de awie unhyira wo nyankopon nsam esro bebre nyabotre bible say mu yo no wa du jaw obesa buo bi obesa be ya osa bi odo no do anu bedwo na mu odo no bedwo wa odo no bedwo mu obi biom obejina kodu awie. Na mo nyankopon se wo obejina no kodu awie ye no. Na obeje no. Mo ne ebeje won kwatimi sro bebre ti bomodi a one day Yesu sakwatafo odu yare. Oh ba ko na dey ebeda ase. Papa yo no ye nye papa se ye hwese ni pa ne meboa ya na se. Obu ho obeye wade bonya sha nan. Ye nya mo ba de nyankopon. Ona reto woni nsem. Ana onim ni entia Oma saade ne sutimi ba. Yes. Ebi enkwasa nkofo ne ben wa. Ebi kura na nka de omo ye wo no, ye wawudie. Ko se ni Bible ne ka no, obi abufuo ba, odidi awu. Ti ebi wanyankopon de no, awode ayi o ma firi wo nkyɛn no, eye moa kese de ma wo. So mo mmebe no mo maku. Ti maintain ni sa. Oba de nka ho no nhyɛ wodi. To de bi aya, me de patu ni baba na patu ni ba. Bon paye so obowom. What in your control? Ni enkufa enshayensa. Emfamra ne meshayensa. Yenyem. Nankante sa minim sofo bi pa ono ankasa tata be den. Pa minim pa o ta me pa. Ejai. Mi kwande. Na mo mi bompa ma mbo. Sanu oye otoa mi mo bi ba di mewu a betumi awrem. No papa. Yeah. Na ma service must party. Some is me come. Emi go. Ni ba mu pam yankumi. Nko da. Ne o min kase me hu say we ni na ye me say di. Me so be ko fa gang. So mo so kwaye dai. Nko tata. Mi mi say asem na me kan na bi sa abufu tanta na hye ni mu a opeso odi me awuo. Ti awreto no. E wo ba de nyankopon sa. Ti me sira mo. Omo ye mfa mra ne nyensa. Ye nyaay bibia ma obo ade no. Ono a ebe hye no ho munyam. Siram bebre. Yeah, hello. Good evening, Sofo. Hello. Apostle. Yo, mi America so emergency justice amo America fi Europe, Spain. Sofo the American de Yankopon shiro. Yo, ye na ye tell. Yo, America say make sure life. Amen. Na the ever kind de Yankopon shiro there in my hands some power to them na Erobon pai da Yankopon ba ye adom na bi baka hen nsa na yetumi ebe so wasan na de bia na de nsempa na abraham na amama ye kra wenya nkwaji ye show pa me feel pa merobon pai da Yankopon ba yado na be fia be bia wa soro wo bia o da me hwehwe kwan njo ne ja ebeti nsampa njo ye show pa yirteo Yankopon ama onyi ni kyara na ama wahozen yo mretintin a hozen wom yo na yetumi din sampana abraham de bia Yankopon shiro so mame no more any need to self control
my last Good evening, your daddy. A patch or your friend, Mammy could do make us a free Germany. And there was some other by AD, ascending in a family. Ascending in a me whom dada. Yami shall know your cassie, a buffo pa, my quas or in fear be brady. Mentis as me be said in the mountain. I mention when I'm on your cassie. And the same who says sense in whom I'm Tiffia Ham and Nimicunidi. Yanko whom me mobo. My family form so often free me. Then a day. Shall see and I'm Nimicun now some dreamy treble fool. I be big to a be an amiable. This is the work of God. I mean, shall on your cassie. Who will tea for you already sure it does. No, you are come as well, dear man. So I chew from Swide at 2. That bay already when you're Mabawati. Why? Hello, Apostle. Yahweh, Shalom, Yahweh, Yahweh. Amen. Your friend Richardson and Mekasafi, London. Mitie udebia na bakubi kra no a mekra dwane film mu no ye bakubi no am say wo preach na a crusade na I say wakofa kuna daka bia no nso no mitie na anajo ntumi ande bim ntumi na ya kasa ko e ba ntumi Apostle be bia sika bia no ma ma adwen me ne madam fo be freni mu ano ono nso London ya adwen say ye ba beboa na extra wa bo modern na beti branch ba ko ha na you branch of the radio aduma say na you say you kon dey would to the baba na ba na aya one chipapito na aya we no aya no nso aya tunufuma na me wadamfo bi wo no nso aya ochichiwi ni so na nkatuo ano nso me pesa wo no ye preach ma me pa me da celebrate to me chichiwi ni so na nkatu okay Apostle nyamin so apa bufonti obi ka che me ma me say mo me num suo kura ebenyawo me num suo kura ebenyam ama me fira abroche ko Ghana me ma me beja me kwan 25th of January 2080 VIP na nya accident no ama me ma nya accident na me tika ne me mama me firi mu ya ti ebufuo de enye ti Apostle nyamin so apa wati Mamisha me bagana so a o me hume me ma ahume ma ye ma sedi pedase pa already we mobo abufuo esenya ma bebre me nyu ba bia o dabi I was na nso me mo ma so masene mo mpushi ne ye ma besin AGYEMANG hello good evening I'm on Ponsa because free Germany nyame on show pa na net topic e ba ye de nyame enem no kwasim ne me sure say ye mintina ene topic ne ba ye just apostle me buti me fu pa na me ne wo kasa esre buti me osire mienu bi o ba ko bi de me sere sa asere na just me bu ofu yi papa but who say me bu ofu but me mu ne de na me bu ofu pa but ene de topic e ba ye amama sesa na me senya mo nkonkon so onto ye nsem na yensu ye mitimi yensu ye meso wasene bi na me shall be amen ama uradi mu mobo mame na omma onye ni papa ko na untu sa de Apostle I'm sure wo in the preaching because of New York in the preaching de meteu munyala do kama mando nanda de bakada manyem rakasa minyem eda krompa minya ebufu wo makoma nyim wanya na pa obeye wiabre wanya wiabre obeye nyibi breakfast na lunch supper nyame de da nyina no pen binu no minye awonshado na wasami so wa mama ta ase de odamala so mo boa mo ho very good ama awonshado anyame da nyina nde de wa forward ode mam no onfa mam na muntu men share food na ebu food de minyin nyame show amen wanda wasama examen oba de emrem awrade a wodi asam ne so ma me no wodi so ma me so wodi besa yade wayaresa eni say oni patwe ne wafre ni bonim to wo a wodi asam ne ma me no twedi ampon Elohim Yehovah fa wodoba Jesus Nazarene Messiah na boa wo ma o ma nu o ho
on pe self control dey control mokoko ani o makoma ma mosra nkogo maso papa ye pe ye ntimi nyane mo boni ye mpe no self control person di wi ayen so Brian Sraben na be so yi mu o e kai se nyina nya nkrofo mo kasa mo kan ye nsere no nkrofo e kasa ye nkrofo e kasa se o me twu mo afru ya gie fum so atum se ye be free sa koko boni nim ya nante akoma kan mu bua wo ma na afidance se enimu nyam kese ye ebe konko aso sansi ebe se bi mo adwuma ebe disappointment be bre bi num nemu so ma matimi nya self control a eni be frasi akoyi ama o na se ni me frasi koyi a o ma be dia dance a show de no nyam misro ura onkasa kwa yes disabre wasam na dia to fam ye hu adwuma ma wo ma amen bua wo ma wo mre yim amen be bre wo mre yim aw bune mu agogo shenan kuma ago no de amen ba se mu ago no shemu tene amen na so yakuma yes but my last two na yanko hello yeah baby adunu kwa de mi kwa mera ho e ba yempo yasemo yempo na ma Ghana 43 bi mram yanko wai abufu ama bietum 055-955-2686 Nipa 3 bi ba pene fi yempon. Hello? Oh, Niki. Hello? 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 Yo. Hello? Da. Yeah, mami. Hey. And that dear, why some are baby? When you are from my swat, dear mom. Almost 3 them quite doom. Oh, dear papa. If we are there, dear, we if you know, Mr. Cry. Amen. The person is be a one, I mean, all best one. You always in your market. I was in your market. I was in your market. Who do us a Kwajima? We do a better mother, she a bit do we ye bumpy say gathering, no, yet my quasi in Shia. Why? You better to get to the Munkos. Yeah, bumpy, you know, do man, and yeah, do man. I need to be sorry about Tom more, but I sorry them. Amen. Amen. I sorry them. Amen. So what? Ubia family obey Bianca Cracker, Yin a boom cracker. Be preachy, cameraman, you know, and old chummy. Ubi social MCA, Ubisha, Sa, Nakabo, yet media. And sat here in Nanya day, and yet pay. But Nick no one, so I don't know better. Mamma and Casa. Yes, sir. Apostle Yamisha, well, put you power with the American memory. Amen. At the Yame, Agum Cassian, yes, Mrouse. Amen. Saying a Mr. Woma, more than you here. Amen. No more quating, and they are done it day, and I'll bring out some now to be prayer. Amen. And we are bonfire, not Yamity and Sama, and she also was in a Sabaya. You bet me, and yes, I'm not done it day. Amen. Amen. Now, me two, you know, telephone call, but quotations in it, they meant me and true. And to me, WhatsApp line, and I'm in quotation, Diana. Nede mama church right. So I'm member Bobiama was see me pose TV for cry pam me. Me just one more friend say me na me mpo na me time na so. Yo, me da wa pa. Amen. Hello. Bye. Hello. Hello, mommy. Hello. Yeah, good evening. Bichia Kumasi for you now. Amen.
Amen. Amen. Amen. Hello. Amen. Mete on kakasa. Hello. Mete on kao. Amen. Amen. Oh. Akumei. Anu odi nche adwaman o. Ko jo ogbo adwaman no obi. Obi. Do ogbo kro no so obi. Yes. Di ogbo ni bia obi. Kuman bi wa jiwi asia boso papa. So no so. Ya, how nyina, bre nyina. Oba de amna wonsra ben. Ye be ye ho mpaibo. Foreign back go be me. Oko de pick it. Hello. Hello. Ajamajo. Mejozo. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Pacho me tumi apostle kasa. Pacho kasa, meet you why? Chris Asunde apostle. Meet you. Me pacho me need ma aba bi Belgium. Pacho me tie o preach ni bebre na de o preach na de bae. Wa ma ya yenhira. Amen. Wa ma ya yenhira bebre nyame nhira. Na wadwuma ba. Oye, na me so mabufu ndi me bobo anu bebre go. Ti edu ba bi na me de mawa. Na wa hunsa me de amount me so ya na wa kai me won paibom. Amen. De ne package. Nyankopon so kama kuma sai nti mebo adwuma ne kunti e ba ba bo. Oba de hu mo bo. Se ba ba bo bi. Omwa sha bebe na wonyuma oye. Omwa na janu bo abo anu because afefe ade akakai. Nukure. Eneba. Obo abo anu go on man ye. Bible say twaso. Ba uye obi papa, we me ye papa na de boni etu amikanti ono so ya ne ha me. Oso de no. Ni wa kuma ye de papa na uye papa ni wi anu ye de. Ye de boni etu ya oka. Ye di dimia mesre wa ade ndi jai. Wo de no. Wo de no. Wan nya self control pe. Papa de papa wonya biom da. Wan we ni yensusu a ubanyi nipa wo mra sepo. Wati. Saa ni la afete. Wo se ba ba adwe no bi person of fire. Mia when you don't see a bad no be our own person de be obefa adwene ye den ori I didn't count what no more and what one more fitim mate I didn't count no more self control Ghana like okay yes hello Apostle meet you. About another. Days was and then you refer so because of free Belgium from my joy in your mission pan on your no Bible be Uncle Stan Shram on your so there be I see it you na me adom o church no and me ba ya kitwa say o so to ho na be ha na so boss at refit me free you try and na me na asem no ba no aye emphasize bebre ama me ne me ba no asaye na ya fan so aye de ejuma ampa cho hello within a short time here nyame onka ho insurance no nyo akoma so ade ma normal self control my last one if ye ntwa so ade mu pam me airtime de kwan bia so ye beto bia kan beto bia momo ami na Saturday ni Sunday mi ntimi mra tie ye po aketua bia nsa 20 Ghana 1 CD 10 CD ni nyina kekabo anu a ni pe frame me more than 1,000 to bia kwa mami we kranti emfa na momo no unni bia don't force yourself and you by force no mesra wa do betimi aboa no ani yesre ne nkyem wase onso asem na rade sumpega no ntimi na mani ma memfa me na mantudwa na ye ntwa so ye ma ye na me mo quotations ni bi mam hello okay Ghana business okay hello
Hello. Hello, meet you, Adarma. Dan Pacha, good evening. Good evening. Pacha, how are you there? About another, and where why? Pacha, your friend me, Joanna. Nam Kasasi Police Depot. Pacha, and then I preach you there, coming mupa. Colony, you walk a crash on Papa no mammy. Pacha say, Missing Colano could be a boof for chair on Papa no mammy. Young get on the wolf for the mammy can chance in boom. Pacha, Pacha, maybe a school answer. Now, me down for fun. I said that there, you come and buy a class on my moody moon for concern about me. And next 20. So I said that you are making me a bottle. Some buffer, making me a bottle. Nam, yeah, who are framing and make us say, of a bottle. Pacha, what the code boost you? Since you want me to go, and I just said me the idea the bomb. What the bottle no? Already home mobile, known to us, what you for Nipedia. No more, yes, oh, Aria, who could treat to our better to her. Amen. Already home mobile, your self control, bone pie, what? Amen. Radin is I didn't finish Pedianum. Yes, I will young one. Say, Tom for money for be a mechanic. Before no, I can where we are. No about the life from what? So one gets one home from so. True from why? And then and to church what? Amen. To church what? Oh, your bar to church why a day. Radin come. Why? Show me why. Bye. Bye. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Pacho, good evening. Good evening. That already there was a fun baby on church out the brain. Amen. Yeah, the rich Macani saying, I mean, show. The dam started to me show, my who sends a caribou, my bravo. Amen. The rich Macani saying, I mean, show now, that lockdown, social gathering, you know, never show it up and see the Mensako Saka me. Amen. 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 Mr. Nini, me details my WhatsApp number, nan come come. Church members. Information via na me tinya about that wo ka se crusade but o ma reply me to me so I say me say o me dem back on. Aye, boy ya information there me tinya saka. Amen. Boy dey kan. We dem see na me share no ko plan your kese. Ne da dey me na for asem guy. Amen. Amen. Demasi. Ye pon a wo kitu bia na o dey support. Hello, last caller. Hello. Hello, Kechili Kasa. Apostle. Yes, sir. Shalom. Yahweh shalom. Dan pato na mi shalom. O shalom so mami. Dan pato na me show ena mi konya pato mi disate tno be play back ana. When timi anhwe begin wo. I'm about play back and up why? Me share do class is na asa. Okay. And up why? Which mean you play back and up. Etina. Bye bye. Bye. Somewhere I do in my book. Yeah, can't go teach you any for what? Yeah, in a Moria. Yeah, can't go teach. 1 John chapter 4, verse 20. 1 John chapter 4, verse number 20. What's it name? Say Obikase. Say Obikase. Bido Nyankopon. Odo Nyankopon. No tiny near. No tiny near. So the penny of say the pakuni a trophy. Do unknown in your hunu. Obi a won no near where you babu me. Go. The unknown in your hunu. Koswe. A bear dang. A bear dang. And a bit me a do Nyankopon. And a bit me a do Nyankopon. Obi a won no near hunu. Do when it tree and you won't know. Ben one do Nyankopon for when you hunu that. I said the way you know one. I said the way what your man and say. Do Nyankopon. Unknown in your. Yes. Before the bar, who say when you only Yamina, yes, who pay your self control. Wow.
Any pep provoking. Obi ne dia no. Ne dia no provoke. Yeah. A shower before. Many part ni baba. Umi entwie wo yo. Ni anhye ye wo before. Antintan ye ho. To ka Bible no a before the bad Galatians chapter 5 verses number 15 no. Galatians 5:15. Someone just say yes. Before the bad you provoke. Mo bitimi twetwa. Mo bitimi twesekan. Mo bitimi twaba. Mo bitimi twipontima. Galatians. Ye ne betimi asimo bi abufu betima ba nu atimi twetwa na yira kunu. Ye ne se timi ba den ye a na timi ba. Mo bitimi twetwa no an yira timi twetwa no an ba aka na yira ho. Ni adwo mo nyina agu bedam. Ye ya na asi. Metimi ka obi akoma se obi me dija kwato ne dan ma hyene dan. Tiane tini ka obi se mi kwata obi. Anyi abako bono. Mo aya mo tata mi sa mo kwashi. Tiane se eba. Dia. Na mo ye mi hiri wo keke. Mi prayer na ka da ya o dai. Ben tiye nyala mo ganda nyina so. Na tini. Na ja wati ya sa apostle Kwajiman. We ko hiri wo. Ani wati awi wawu. Na wo fa so be na be nya wom. Galatians chapter 4:5. Verse 14. 5:14. Was the emre nyina wie pay wa asem ba kupam. Any say. Do yonko. Verse 15. Na samukika. Na sabre wo bi provoke kika. Na mo memene mo ho mo ti fie oba ni okunu mo kika mo ho. Oba de yiri oba so ni kuma na yere kai. Be ma kaw. Bema besi ba ti mi no yine ko ara kaw yire. Mo me na mo ki ka mo ho a. Mo me mo ki ka mo ho. Mo hwe yie. Mo hwe ni yo. Mo ahihye mo ho. Mo ahihye mo ho. 14. Ya ni enko. Verse number 40. Kasa ni enko. Wo si enti. Enti mo amutie mi. Mo yen ade nyina fefe. Mo yen ade nyina fefe. Ne kwan so. Ne kwan so. Ebufo ni ba. Obi en kwan yo befa so a obatoto ne niema. Empo fe wudi enya dai. Emma Bible say ye bufa ye really anyadai ya nya boni na wom na nya no nenya no awudie piam obi pia obi me say abufuo ekitani ma mien either you win or you lose na me can win and lose na me kasa ada so be babon ana so babu obi yes ada so be proud ana so be pro obi ada so be nya curse Abadi me life. Amen. No change up for just some suma me no. Yes. Omwa ye di for. Yes. No more ye ntimi self control. Man. Ye ntimi control your temper. Yes. Ye ntimi control. Yes. Frase bompaye se ready hu mobo. Frase bompaye. Frase bompaye. Frase bompaye. Frase bompaye. Frase bompaye. Frase bompaye se ready me see for the body cheme. Boa mo me mra yem. Me kuma nye sachema kuma me kuma nye babufuo ba ntam dodo me ntimi control babufuo me ntimi control me paya ka dodo bompaye do yimu se wurade nyankopon se wakoma no kosoro a efe na o kansam kranim yenye no kra ne fa wudi bi obi bufu a no anya no kwafo bi bona ne trofo ni bufu a anya no kwafo bi no ada ne trofo Awani ni akumam amati asema onso mu amori so ntam asem ne kwa wiye me di asem na ba wiye wo je ni mpaebo so ba boss awurade na meboa wo wo sika wo mpae babufo no so wo mpae wo badjuma wo mpae babufo no so wo mpae e kan so ba wona di wu a ebe feliu to ba de nyankopom na life no me so yemu nyentimi sum osumpa na yankwanko bu akonta boni a sabe Intimi mfa ye nkonkwagye twedi ampo ye wanhyira oman Ghana wiasa fada nyina apostle Kwajiman mahwefo matiefo nyankopon Israel nyankopon onsane mehwe yen ono na de power ne nsam onfa ndom yen adom ne nti amen menamani 0242 32 71 72 0242 32 7172
wobɛtumi asɛn bi kakra de afa so de ama yɛn wobɛsɛ meba memena ɛne kwasiada meba memenda kwasiada memena 3 o'clock kwasiada 4 o'clock adwoada ebrada 4 o'clock ɛna ɛyɛ yawada so this na aka no so metimi aba na nso aboafo the time na nsome enti no wu bia betimi aboa no na mintimi wuro me di awuram na akwati sɛ ai dua batabo ni twa no twa na enti no ntimi nka no ma hye de agya me de ma yɛ sɛ obi bere na me di awuram yi timi sɛm bebre momoa me na mo nso masene na sɛbe nyankopɔ de bible na ma me wamfa fidi anka me ho timi srɛ mo wo mo bia betimi di aboa bibiara monfa me so masene na me mpagya obo ade atwadi abɔ nyankopɔ na asɛm no me huni sɛ Ghana fo ye patro ye penokore akwati sɛ unya bia na akɔfa de wonya ne saa nya no mu nya ne nti na akɔfa ne saa be bretiti ba bi o mo mpɛ na me sɛ atwadi abɔ nyankopɔ sɛ ɔmfa mo amanso me mu no mo so na yembie ni pani ni pantimenti nyankopɔ asɛm na sɛ 0242 32 7172 okay TV na sia ego medina se apostle OKOH medina se na ina nego no ana me WhatsApp number no so to 020 72 11 33 7 eno so ye voda cash so betimi aye to be slow bebre emo bia betimi dia bo bia de wo do nsam ana de ma wona e bo aye mi nyankopon hira mi nyamuti so mpa ye da sansa nyamo anka meti ba bia meti many sort the moyon. No trade upon any edican sort the moyon. So say, Nipa sacra wagony. Nipa chon, one a coco and wood draw, one a form kun Timka, one a form you Timka, you can't send the bra. When you dance and grow for you, then yes up in bed as Mamma Loton Mwakudi. What in Shram? No more any see ye. Pastor Mensa will be cabinet me. Yo, Apostle Dawasi. So the senpai adomo ma ready shall be brave. Other force habri say what ya senpai no now person ni to an among ewe ready mo fa number e WhatsApp only. Send udi any baby awo e call sa number with 0244 183399 0244 183399 send if I call a number with baby awo any udin na yemfa wo enka eye membership group no eho afenso mesere se group no mo amwo dada no mesere mo enye nkomodie na mo no eye group a ye de be update ye ho keke te enye group a be chat wo na de ade obo ade nyankopon yawe onhira mo nyina amen. So we say quotations now. Yeah. First quotation was Psalm 4 verse 4. Psalm 4 verse 4 with me actually. Ephesians chapter 4 verse 26. With me actually. With me as actually. Psalm 37 verse 8. Proverbs 15 verse 18. Proverbs 14 verse 29. With me as actually. Proverbs 14 17. With me as actually. Ecclesiastes 7 verse 9 to 10. With me as actually. James 1:19. With me actually. Proverbs 29:11. Proverbs chapter 19 verse 11. With me as actually Proverbs 16:32. Leviticus 19 verse 17. With me actually Proverbs chapter 22 verses number 24. Proverbs 29:22. The abe actually the say Monza Canada. Intimate abewie obadi shrine. No ma nya akoma so ade mai. Twedi ampon topo supengu yenso. Adom no emra yenso. Kasa ami obia bia. Amen. Amen. Bye bye.